Notice window bu thawai tani yang biri ba kwai puna mapu ahan ba makta da Keisham Yaiphaba ikok no na kurumjari amadi taram no okjari notice window na puthok sa ba thoram notice dialogue hairi ba dialogue asi lamdam masi da thokli ba maru wai ba thodo wathok sing kupna khanna nai na bagi thoram mani. So welcome to notice dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on notice dialogue is dialogue to kamai have no ngasi dialogue ki topic se ai haijara si dialogue sida khana naina ba yawi na yaung na bagi damakta expert panelist sing lengsin binun lai bire ahan ba makta da ikai khumna jari ba oja Potshangbam Sonamani Socio-Political Commentator oja Sonamani busu taram okseri amasung ikai khumna uchari ani suba panelist na lai bire ikai khumna jari ba oja P Tomcha Meitei President All Manipur Bar Association AMBA gi oja Tomcha busu taram okseri amasung thagatwa phongdokchari loinan ahum suba panelist na lengsim jun lai bire bisna Manipur High Court ki Senior Advocate Ravi political activist oja Ravi busu taram okseri amasung thagatwa phongdokchari ngasi khoidun pudun laiba topic asi Center COCKEYED view on Manipur crisis. Center's COCKEYED view on Manipur crisis haibani center na Manipur da yengiba Manipur crisis da yengiba je niyom sumna yengibra taseng na straightforward ta balance oina yengibra natraga yengdribra haibaduni khogi Manipur da miyam na khandari baji Manipur gi irang santi huji bobo proktri baji center na asum urabra haina maira paibina security forcing la pacha thokasing da thatpa Manipur police armory dagi khulai lawgiba arambai tengol maitei lipul la chingbasna maram moiraga hoji Manipur ji da tangdu leita da ba solution proktabagi yamna maru oiba pot amani na khalibra nakan amarom gi side udabida cookie gi side gi sophisticated weapon mayam ama lai ji kadai dagi lai no yengsan dabra sophisticated khulai paiba militant mayamna Indian gi security forcing bu thatpa thingba chalan gi daba cookie nupi women's mayamna lambi da chathokasing da thingi ba mayam jidi udabra nakan ama thangi side view yengbra balance oina yengdabra haibudugi wafam aduni ngasi akoina pudan lai ba topic ase ngasi gi topic si changjalaga ai ahamba wahang jai oja sonamni tum lakcharagi oja khoigi center na handak yengai ba mieng haitara khoi Manipur ji yengai ba high level gi recently meeting amasu pangthokre hai riba meeting adu da Manipur gi leader chief minister hom su pairi ba je yahon gi dare sina tak padi khoigi centralized decision making amu oiraba without the local insight local gi area Manipur ta sing na thoi ba thokdok se khangba mi yaudabida oina Delhi da phamba mi na Manipur macha yaudabida Delhi da phamba khatang na decision making oigadori bra natraga khogi central security force mayam amu chang kane hagre masita questionable oiba mogi deployment tawdabi area mayam ji oiri ignoring state autonomy and federal principle khogi state ki autonomy je taseng na masi je leibra leitrabra ignore tawgum na khoina uriba aduga khogi Manipur je India gi oina integral part of the federation oina lok tabra haiba ma peripheral entity ama yam lamna leiba area ma da leibani hana yengbirabra haiba wang mayam amu je public mayam na hangi adu maru oina haitare waja khoi ineffective communications hojik leiba khoin u phangbai tare khogi Manipur da leiba lengak siga center da leiba lengak siga tasena communication leibra and transparency leiba je praja mayam da suspension ama hoji podum oiri kari torkodoi na khangde president un lakadori ba khangde Manipur separate oigadori ba khangde Manipur je samam da praja mayam da phajana updated oidaba nungti gi thokpa thokdok mayam je kari oira kadana khangan da maram oiraga Manipur je samano film da leire no je praja uri ba am mutra oja sonam ni ba kai mole ai thak chei Yaiphaba dombu notice window gi stop no bu so aina thak che gi marup okay panelists ani busu aina kromjeri malem tabir punung busu aina koknanjeri akhoi se confused na to we are made to be grossly and thoroughly confused ni ai shamak kanano karino haisa I don't know it by evening what will happen to me haibedo Manipur the government labor later asisu we don't know
Unfortunately or fortunately, now we can 355 articles. This is directly or indirectly. Manipur, already it has been penetrated and it has been undeclared. 355 articles labani. That's why the security advisor lakan lairibani. Security advisor, respected most senior police officers manungdamani. I have my due regards to him. Mana suhai that mana totally must deny it to them. I go along with the head of the governments in tandem way. For it, that is his version. Okay, we respect his words. But exactly in the ground reality what is happening it. Nobody knows. Chief Minister after mounting serious pressure puna makkan hairak patanjad upay lirekta na Chief Minister makut punna thamba Chief Minister che BJP sir government Delhi na center na thambire mapu wa mangam sungam de tobu sungam de hai ge tori mai gol thingi togunu hai wogum towi mana haire ai 355 articles se mase Manipur the mase thamme haidam among the security advisor he did not properly and spontaneously he did not spell that 355 article is being imposed here. So we are thoroughly and grossly we are being made confused by this the big hats. Government of Home Minister na Manipur digi nahan meeting ngarang meeting na tawkibado executive ki heads ma'am kawe. Okay, executive head the chief secretary kawi DGP kawi security advisor mati state ki natte mati government of India ki ambassador on a lag pane pertains to the law and order ki jingjan bai tamakta. Rather he is an envoy or he is an ambassador of government of India. Or you go and give a hand or you control the Manipur. We do not know in detail. Because we are not supposed to ask him because he is independent. He doesn't come under the ambit or within the under the umbrella of Manipur. But he is a free man. He can do whatever he feels like. Government Indian. Manipur Chief Minister is the head of the government, and he is supposed to be the unified command head. Chief Minister time and again he said that the unified command 355 article say MSA Manipur Thamabani na Yadukan Kutingjamba Yade Kotamunina Mahaiki. Atubu, he did not spell categorically and elaborately Mahaiki Day. Reason best known by the Chief Minister. The government of Manipur and the government of India notification Thokna Kotna 355 article has been imposed in Manipur. I will say government of India C2C did not do. Masinakan Hangaduri Vesia. Masinakan Mapam Marang Kangdadram. Hi, Modu Kari Tamak, the head of the government, say Kari Dobi Tamak Tamapu meeting Asuk Lugramapam meeting Siga, only Chief Secretary, who is the advisor, only the advisor to the government of Akwigi Chief Minister and to the government, and who has never gone to field, and he is not supposed to go. My job by virtue, he is more or less like a clerk, or although he is an advisor, or government of Manipur, my advice, but he has to confine within the four corner world in the ivory tower there. DGP Chale, he is quite new to it. Manipur ki chief minister, either he is a BJP or a Congress or from any party, we are not concerned. He is the chief minister of Manipur. Who knows who has been born in Manipur, who knows the ins and out of Manipur. But pick up Manipur has it is a subdivision among the population of city of Panellists. 35 lakhs population, it is nothing. Adu Mangudu Karimta Hambite, Haibide Kote, Minister Saab Amun Hai must say executive meeting Nina, Chief Minister Bukodomin. It's very nice to say. You see it in the president. The Pari Chief Minister Sama Moyam Marakta Jahunda Tori it narrates two meaning. Either you do not want the Chief Minister to be in that meeting, or you consider that no, this will be downgraded his position. Whatever you take alibi, it is up to you, Government of India. But you should have invited the Chief Minister separately prior to the meeting or after the meeting, and you should have sought the advice. Who is the head of the government? Who knows the ins and out of Manipur? The Hajiti Chief Minister Mukodagani. That means Maris Marjane ka baat ab doctor bula rahe hain. Government of India. बिल्कुल हमें पसंद नहीं
और ये सब आपको करना नहीं चाहिए था मरमदी नकोई पुनमक से शोर होनबा यहंदबा Chin cookie terrorist this dreaded criminal पुनमक से मतकता नकोई ने action अमत loaded दना rather you are asking the Manipur government you nabbed you arrest you control you put them behind the bar you bring them before trial court polu kholu how about the 2300 2400 these dreaded narco terrorist people who are supposed to be only in the camp who is not supposed to move as per the agreement you signed the government of India in the tripartite agreement they are not supposed to carry the arms and ammunition and they are not supposed to move out from the camp am I wrong government of India you cannot say I am wrong because you have signed it you are signatory Manipur government too also signed it this narco terrorist people also have signed it no mai su no khoina moi pai ba jate upu ta thamgu tabni Manipur government India government manaraga soma paigani makoni soma paigani nokhe ani manaraga nongmi labor leitabra box ta hangdu noi punni jenga tabni nokoi mapan thokpo jate nokoi honorarium or nokoi if not the salary type incentive pirkani time to time pigani khokani haina toba Mr. Ibobi sab ke matam lesu he is a man Mr. Ibobi he is a mature man and he had seen the Manipur politics 15 years mana masini yaroi moin tawse lamheli kholin many times he had communicated the complaint to the government of India modi matam the deputy prime minister ki mamuda man home por manina Mr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏 the masi letters kya thagi moin tawse jade the India government remained silent mute spectators that to a BJP government adhaji tawse BJP government both you the past BJP government and present BJP government this is a Nelson's eye namitu khumjallaga noi leire noine kari tamakta 2300 2400 arms spiraga dreaded arms spiraga whole Manipur punamakta tawriba lan tawrnipur tahulibase why you did not speak even a word why you did not pass on a word to the armed forces people no these people be arrested and be put in their own camp why not you have said government of India masi first question on the contrary Belize volunteer force Meitei da koi myam khudi khang da banina moila landarakani en modi chehi kunthra ne phugi mamang de shemaga lakpane pre plan tarul well plan tarul lakpanina loina landaraga pun khori khangou da bane thangon pain cheli chei pai dana cheli adigi nongmai su leita banina makoi dana hura la paiba makoi dana namthak taru paiba mi khoi na tabanina I am talking the not Meitei alone tamdali ba khoi pun every section of other communities na pui chele moi bi phajallu moi bi phar to Manipur police is also so active the moment you said that in the valley then you take action armed forces people paramilitary forces people central CAPF the people Manipur police too you will become very active you will show your might you will do whatever you can do it as if that you are not fit in some other areas and you are authorized only in the valley area your power of arrest and your CRPC, IPC, evidence like this is applicable only in the valley area. Manipur government, is it wrong? Certainly not. Your people are doing it. Madoko yaning de. Tawba tarbati ching the lady but terrorists mayam sing chu Bharat Sarkar nakoi na mase thingo nakoi ki thing nakoi na musungarang taba pangine. Ceasefire agreement to gudumna. With whom the ceasefire agreement? Lalhuba group mayam na landaraga अखोई का मखोई का लान तौन बसुनते भारत सरकार का लान तौनरी तौन तो जिस खंग दे ceasefire agreement with whom government of Manipur or people of Manipur asing but dreaded criminal mayam narco terrorist siga moina nongmai paira ka pa halaga koina kishu pai da akoi the self defense the cell single barrel double barrel gumana top ana makap ko ni mina rocket propeller grenade na mailuma makhai di moina other telescope hapa kapaga akoi ba hat kani makoi taishan no habi kana taishan na doidano what kind of a ceasefire agreement should be there in the Palestine the Palestinian and akoi Israel is that the war like that akoi dinati kana kone ceasefire agreement Bharat Sarkar na kone the high reverse I do not know how you spelled out or I do not know how you have come up with this idea
नखोइने तहुनमनी भारत सरकार वी स्ट्रांगली इन द ओपिनियन दैट भारत सरकार नखोइने शिनमनी नखोइने तहुनमनी मनम नखोइने ग्रेटेड आर्म्स एमिनेशन पाइरे मिलिशिंग अनि मखाई फनिंग फमंग लेबा एज पर द एग्रीमेंट दे आर नॉट सपोज्ड टू मूव आउट फ्रॉम द कैंप forget about the holding this arms and then the killing us kari na khoi wahi am haide kari tamuk tano amadi amuk kam koi gi security advisor supply I have my duty guards he has been deported he has come is he confined is he supposed to apply only to this law and order or to see only in the valley how about in the hilly areas अतुन असी पुनम गसे भारत सरकार न कोई नेता होन मनी कोई नुंगाइते and what you feel भारत सरकार you do it your action जो कुछ अब खोना जो कुछ खून का होली खेलना वो तो कर ही दिया आपने सबका सत्यानाश कर दी अभी अपना आर्म फोर्सेस अभी धमाधम अब अपने भेजने लगा अब क्या करेंगे इसको अब किसके ऊपर आप इसे गोली चलाएंगे जहां पर खून खराबा हो रहे हैं अभी असम तक अभी आपका आदमी चले गए हैं रिफ्यूजी ये किसका मजा अब ये किसका मेहरबानी से ये भारत सरकार का तो नहीं आपका हमदर्दी तो नहीं न कोई न तो लगत कोई ये पुलिस जिरी दले जब एसपी पोर्ट चैप who has done excellent well that Ghansam that IPS officer you have sent him what for he had already communicated 3-4 messages and apprising to the government of Manipur through DGP and that was one of the top secret and urgent and he has done excellently well but you did not touch the deputy commissioner he is the head of the head of the district and he is the administrator head what happened to him government of Manipur why you are biased only why you are keeping an eye a small mistake on the police adu toron me punishment period no pap ko kudro na ko mi mem halab do no ngamgudo ngamoido DC he may be IS he may be ISIS who bothers it he is a DC only why you have not taken the government of Manipur why you have not sent him out is he not the responsible I think he is also responsible of irresponsible loinam district mahan mutar with the district administration be fixed then come to the other paraphernalia tawte the nokoi asol na mi jenga modi action loba khotpa jiri the si thokani haibe se minimum 7-8 times in so mayam government the kut loans in hangachi I'm a small fry ay other leading a tanjada nominini humni mon ko no leading a tanjada mayam civil society ga meeting to mina bada good and beautiful exchanges I have cautioned them by virtue of my IB by virtue of my special branch by virtue of my uniform service and khangja bakratan share to jeremy be careful linmudi thajo sathigr lindu budi thajo makoi sagai se narco terrorist thaje jiri dele ai imano punamak csos punamak you try to recollect what I said in my speech and in my meeting in couple of occasions I repeatedly urged you be careful haibedo chapchan lebak thina toy to bharat sarkar none kari tawne tawro aur karim da haide but ye jarur mai kahunga bharat sarkar you are making us to feel that we are non-Indian am I wrong certainly not kyunki target hum hi hain आपका आशीर्वाद के सिवा तो ये सब असम राइफल आर्मी या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी पत्ता तो हिल नहीं सकते इन लोग अदुना कोई नोई ना कोई टारगेट तोड़ी बस से व्हाई डू यू फील दैट वी आर नॉन इंडियन डू यू फील दैट वी आर ऑल द उग्रवादी डू यू ट्रीट अस दैट ऑल मणिपुरीज आर ऑल मणिपुर सिटीजन ऑल आर इंसर्जेंट्स एंड इफ एट ऑल इंसर्जेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड और बीइंग मेड then you are the solely responsible Manipur government of India आपकी दो आंखें से नहीं देख रहे हैं एक आंखें बंद करके हमें आप एक दूसरे आंखें से देख रहे हैं और जिसको होना नहीं चाहिए उसके ऊपर आपका आशीर्वाद आपका वरदान मदी यामना लाली भारत सरकार you will repent it you will regret it बस यहाँ में फर्स्ट राउंड हाई गई तमजे के थकत चली ओजा सोनामने डायलॉग की मखा सतरक बदा ओजा रवि खानदम लाक्चरगे ओजा अखोई होम मिनिस्टर अहम हाई मतम मणिपुर इरांगसे हाई कोर्ट की ऑर्डर अमदगी गियान तनदबदे थोलकपने हाई की वफम लोयना एक्सटर्नल एग्रेशन लेरे एक्सटर्नल एग्रेशन की मतुंग ओइन आर्टिकल 355 मणिपुर हजिसे लेरे सब चाब अखोई कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड लेरी मणिपुर की सीएम दगी अखोई यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन लोग सिक्योरिटी एडवाइजर अदगी मपालमदगी एक्सटर्नल एग्रेशन लेरगदी
automatically internet disturbance lay batabani loina na ngasi akhoi United Nations ki first secretary permanent mission of India na Geneva da pangthoki ba yankhai tarok super regular session on human rights council ama pangthoki bu man hai ki lai akhoi influx of people from Myanmar is a grave concern na akhoi Manipur da jo je akhoi maru ina akhoi notice ta influx tok pa Myanmar ki tangdul ita da film jina India da chang pasina maram moiraga khoi diam na grave concern India gi na khoi Manipur gi na ju recently khoi kamjong da le ba mi asing badagi indigenous people dagi hendok tana mapalam chang puna hejalak poduna khoi crime oi thokhlak pa mapalam din lak mi duna crime chatharaga hat pa khot pa adu pu yaura ba du mayam leira bane external aggressionism di sungsoi choidan leire mapalam dagi illegal immigrants mayam khulai pa mayam changaga Manipur lengakta natabida Manipur da leiba praja maruina Meitei da lan tawi haibaje dum khangabani sei da khoi center na masi ta sena khangabra khangdabra wi hoju je khoi gi suspension of operation da leiriba su je chanaribra chanadribra status quo da leiri mo khoi je phajana yengjalibra yengjandribra khoi gi praja si da yamna chamamna bhai tar Manipur miyam je chamamna basna maram oraga ta sena khoi center sin khoi Manipur gi situation je Manipur do ore phibam je ta sena khangabra na tar khangdraba ja la haiba potam je leiriba maruina khoi gi yamna maruiba khoi Manipur gi chief minister head je khoi handak recently pangthoki mi famadu da khoi security review gi high level meeting da ju yahon da ba haibasina khoi praja da mu hena nung nang ba pon ba sai matang ji da center gi mi eng je ozarabi gi oiba da kamaina lobu yai masi koina center gi mi eng je India government gi mi jeng si khoi masi India government gi mi jeng si ga khoi gi Manipur praja gi wa khalon ga aduga Manipur government gi wa khalon ga so ai ahum sida ai di gap ama sauna lei brain khale ai gi mapan dagi lakpa natraga mapan gi yeknaba dudi araibani ai gi manung gi yeknaba manung da ai gi disunity oiba masi hana ai gi state nama concrete oiba ai gi decision nama lomin na ba tangai fada brain khale ai gi state ki Manipur government ki ai gi Manipur ki honorable chief minister state Manipur ki honorable cabinet minister sing honorable MLA sing makoi apunba unanimous oiba yamna concrete oiba makoi state nama Manipur government gi lobo ngam da se masi Manipur government gi Manipur da MLA humfu gi manung da hoi makoi kuki gi tara tonga lai khraga su yankhai le horieba yankhai sida kung dadi unanimous oiba natra cabinet minister tara tadi makoi gi apunba oiba statement ama chumna thokpu ngam da si karino sin May 3rd 2023 dagi thokhiba irang se ahan bada home minister Amit Chana haibasi ikhogi Manipur High Court na ta khiba scheduled tribe ki matang da ikhogi Meitei singna scheduled tribe status phangai gi recommendation ama thagadamni haina Manipur High Court ki acting chief justice na taramba justice morali darana ibtare mana taramba du dagi thokpane mana home minister Amit Chana India pumbada haire aduga Arunachal Pradesh ai gi laikai oiba haibitare Arunachal Pradesh sai kaba BJP gi union minister oiba Rijeju Kiran Rijeju mahana su amaka gi home minister gi adumaina mana su amaka scheduled tribe ki matang da high court na taba rai du gi mayuk ta lakpani na mahaire amaka home minister Amit Chana masi foreign influx haibitare illegal immigrants mapan dagi anuba illegal immigrants sing pagi problem issue ne ma haire external aggression ne mo haire adagi khale ga maka home minister Amit Chana si masi Manipur de thoi birang ki ethnic violence ni external aggression do evni communal violence haibi wong da statement si home minister Masana honorable home minister Amit Chana statement se amni BJP gi leader sing na ngang statement se masi karino masina amaka aikoi Manipur gi cabinet minister dagi su MLA humpu gi su mahut siliba honorable chief minister state na ibtare magi version na karino ikoi masini ma ai hanna haita su khanga pone sinna ne aikoi na Manipur government ai se Manipur government gi no honorable home minister na honorable external affairs minister na honorable prime minister na
वालीब हाइब लेब तारगसु अखोगे मणिपुर द थोइब इरांग से सिगी रूट को से सिगी सिना ओइबनी हाइबसी मणिपुर की गवर्नमेंट ना मणिपुर की गवर्नमेंट की हेड हाइब तारे एग्जीक्यूटिव हेड छोइरिबा लोइनमक की हेड ओइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना नत्रग कैबिनेट मिनिस्टर सिंग नत्रग पार्टी की मखोई की बीजेपी की नत्रग ना मोई सरकार की स्पोक पर्सन अमना फजन्ना यूनियन मिनिस्टर दा ब्रीफिंग तो ngam करिगिनो सिनिदा अदुना अखोइना मसिगी प्रॉब्लम से यामना सरक सहिंग हनबा सरांग हनबा ओइना मिसअंडरस्टैंडिंग में आमना यासल्लाले ओके सिंग नाकल मदा बुलाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेना स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर सिन यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन ओइफम थुई हाइना लेरकपसिदा आर्टिकल 355 चटनरे मणिपुर दा हाइना ngang मतमदा मणिपुर की ऑनरेबल मिसेस गवर्नर ना हाइब स्टेटमेंट का मणिपुर की चीफ मिनिस्टर हाइब स्टेटमेंट का आर्टिकल 355 के मतांग द खेत हल्ले यो को आर्टिकल 355 चटनरे हाइबसे अमन चटनदे है अमन चटनरे है अमन अमंग चटनब मालहंगुम तोबा अमंग चटनदब मालहंगुम तोबा प्रजाद मित्रंग सानबमा अखोई मणिपुर की मसासिंग मणिपुर प्रजाद मित्रंग सानबमा तौवे आर्टिकल 355 तो हौजिना अमका ngarang han अखोई प्रेसिडेंट गवर्नमेंट असिगी स्टेट सिगी ऑनरेबल मिनिस्टर अमना आर्टिकल 355 ना हान चटनदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दगी अखोई यूनिफाइड कमांड चेयरमैन लौथोखरे हान सही अम ममांगदि खंगबनी प्रजाना अदु चटनखरेनो भाप तानरबनी ना हौजिक खक्त मरोन थोगे इयब इनडायरेक्टली नहानदगी आर्टिकल 355 चटनरे यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन से मणिपुर की चीफ मिनिस्टर लौथो एबजे बीजेपी की लीडर सिंह मणिपुर गवर्नमेंट की यूनियन अखोई मिनिस्टर सिंह नत्रगा इवन चीफ मिनिस्टर मसामना प्रजाद थंबन नमदबसे व्हाई करिगिनो प्रजा सिना अदुगा प्रजा नाम खरम यूनिफाइड कमांड चेयरमैन अखोई की सीएम द पीबी होइना मंग लाउगनी खरम नो गाय यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन दी अमंग थोकतेना मंग मालनगनी प्रजा सी अखोई एजिटेटर्स होइना प्रजा सी गवर्नमेंट की ngak सेनाय होनबा प्रजा खरदी यम वाब फिल्म लेरे अदु गवर्नमेंट नांगाय गिदि नतेबा प्रजा सिंजी सोइखि ngam देन ngak होनबदने अना अखोइना सेंटर की लीडर सिंजी नहातंग तोगान थमगिजेबा सेंटर नतेबा अखोई स्टेट की लीडर सिंजिना स्टेट मसागी प्रजा दा पीपल दा मिनंबा मा तौरब्रा हाइबदुने प्रजा सिंग वरोरसे थमोई सेंग मतम दुगी हाइदोक पतागदि मणिपुर प्रजा अखोइना पुन्ना हौरगा कईगिदमक्ता मणिपुर की चीफ मिनिस्टर लेना प्रॉपर गवर्नमेंट अमा लेना यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन लौथोइबा करिगिनो हाइना मणिपुर बु हौगदबा सिदा सुबौ हवन खिद्रे यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन से लौथोइ याबसी मणिपुर गवर्नमेंट की स्पोक पर्सन नत्र चीफ मिनिस्टर मसाना प्रजा थमगिदबनिना अना अखोइ मसिन की मरता नमथाक तौरगा थाजब मांगहल्लब्रा अदु ओइबा तारगदि अखोइना कनादनो थाजदोजे दिल्ली दगी लाइबा राजस्थान दगी लाइबा गुजरात दगी लाइबा यूनियन मिनिस्टर सिंगदि नाहक्तंग की रिपोर्ट येंबनेबा अखोइ मसेन की मरता सुमबसी तौबसिमा तौहंजनिंगे अदो हौजिक्ति करी ओरे खुदोंग चाबसी नोम के अखोइदा मांगसिल्ले असि येंगो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना जिरी दे सटकनी हाइना मागी एडवांस टीम मागी सिक्योरिटी कंबोय थारे अदुदी अटैक तौरे हाइना माना सटके तौबा एट एनी टाइम मतम खंद सटकनी मा हारमे हौजिना का माना कैंसिल तौरगा सटपंगमद्रे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमना मणिपुर की लम ओइरिबा जिरीबाम हाइबा तंपाकसिदा सटपंगमदे कैंसिल तौरे हाइबसी अखोई मणिपुर की प्रजा हमोइना अखोई की इज्जतसी कदाइदा लेरे अखोइना कनादा ताइनगनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मतिक चाबा सिक्योरिटी से इंडिया गवर्नमेंट की लौब ngमद्रबा होम मिनिस्टर मतिक चाबा सिक्योरिटी पीब ngमद्रबा हेलीकॉप्टर जिरी की हेलीपैड ताब ngमद्रगसु इम्फाल दगी सिलचर फाउगी एटीआर फ्लाइट पाइरिबा नुक्ति की सिलचर फ्लाइट पाइ तोंबिरगा सिलचर दगी आसाम दसु बीजेपी गवर्नमेंट ने पाइरिबा बीजेपी की हिमंत बिश्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर दसु मणिपुर की मिनिस्टर याम नगजबा मणिपुर की राजनीति दा नाहलितने याउसनजबा मियमनेबा मतलब कुकी के सूगी साइन तौनबा कुकी के एग्रीमेंट में हिमंत बिश्वा शर्मा सिने मैम हाइरिबनेबा अदु बतागदे
सिलचर एयरपोर्ट की जिरी फाउगी किलोमीटर कुन कुथा दुदी सिलचर दगी सिक्योरिटी फोर्स मरांग कायना तोगा जिरी की बाजार अदु फाउगी एकोगी तमो योबदे याब्रा ने खल्लेबा अदु मंगददी अखोई प्रजा सि कनाना लुसिंब पुबिदौरी अखोई निंथौनी हाइना खल्लगा अखोई निंहौना अखोई नोंसा ओइगदबना मया याउदब नोंसा ओदि प्रजा अखोई कनाना उसिपिगनी अना ख्वाइदगी फबदी अखोई मसिन की मरता अखोई ngरang all political party है बताए इंडिया ब्लॉक की टीम नसु होनबल गवर्नर उन खोनदना हाइरिदुनी लैरिबा सिचुएशन जी नोंग भी फत्तब सिचुएशन दा हेंजल एबा हौजी अमका सेंटर ना सिक्योरिटी फोर्स मसिंग खंदना सेंट्रल आर्म फोर्स थमजले थाजले कंपनी में हम थाजले हौजी से सैंक्शन में हम तौरे अदुगा कॉलेज सिंग लाइक तंगदबा कॉलेज सिंग स्कूल सिंग थमगनी हाइना तौरे डी कॉलेज दा अदुदा अदगी अदुदाइना हाइबदी सेंटर ना करीगुंबा अमा प्लान अमा यम चाव प्लान अमा अखोइना खंदबा अखोइना खु सेना हौदबदे अखोइ खु काइगदबा फिबम हाइबा कीबम लेरेबा अखोइना स्कूल सेना हौदबदगे मसिन बदगेबा अखोइ यारोबा अखोइ खंदेने सेंटर ना तौनिंग तौकने हाइब यारोबा जम्मू कश्मीर मचेत अहुम दोंग थुगाई खिदो इनेन टोइटे थुगाई खिदो मीगी हाना लेजंबा स्पेशल स्टेटस का सलाक साबम कोइ तोइदो अना मणिपुर दसु मणिपुर गुंबा से मणिपुर दा अखोइना नोंसानी गायना अखोइना थौना फबनेन लाउरगा दिल्ली योरगा मरोन थोप ngमद्रबा दिल्ली की यूनियन मिनिस्टर मा दिल्ली की होम मिनिस्टर का उनरगा कन्विंस तोब ngमदबा सिंगसिना अखोइ मणिपुर कनगनी हाइना खलिसे करम साधनोबा अदुदी अखोइ मतम साना अखोइ खंगमिनबा म संगेबा अखोइ करी ओइ कदन हाइबा ngमदे यामना वाखन हाइदी मणिपुर हाइबगी पिक्रबा मणिपुर की आइडेंटिटी मणिपुरी हाइबसी अखोइ सटखिबा मतमदा मणिपुर की सक्चु आइडेंटिटी खेनबा म्यामम लेबसिना मणिपुर की नि हाइना साउथोक्सरबदा मणिपुर की सी मचेत खरा मणिपुर दगी फरक ताखिबा तारगदी अखोइगी हिस्ट्री अदु मांखिनंगाइ होटनगने अदु मसी अखोइना नंदगी होय political party खेनबदु तोंगान थमखिजे हौजिक political party ओइना नैनबा मतम नते क्वालिबर ओइनिंबो इजसुनो अदुगा अखोइना उगदबदि अखोइ स्टेट सि मणिपुर कन साइबा तारगदि अखोइगी ओपननेस अमा संगे honorable chief minister na openness अमा come on all the legislators all the MLAs all the ministers you invite all the elected members and you take the proper decision मैम दुगी कमन ओइबा दिसे करी दोक्से के हाइना लोमिन सेबा अखोइ लुमिन बतारे अखोइ पॉलिटिकल पार्टी मानबा मानदबा मणिपुर दा अकाइबम लाको मतमदा अखोइना पामदबा थौगन दो मतमदा मादी बीजेपी ने खामोइबा मादी कांग्रेस नि मादी इंडिपेंडेंट नि खामोइबा अखोइ पुनमक वामिन गनेबा अदि हौजिकती मसी तुमिन लोसलगा सोंदा नाक्तंग सु मयामांग सु यामना थौना लेबा शक्ति लेबा मालनबा मनुंगना करीमता शक्ति लेमद्रगदी इहु होरम तारगदी पिलर द सुम जाबा पिलर ओइरम तारगदी कुइने सलोइबा अदि पिलर दु तुरकनेबा ना अखोइ याम सुम जादबा पिलर मोहन चारबा तारगदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना पामिबो पोतो अखोइ प्रजा अखोइना नाहक लोइनरगा सिने हाइबा ngमद्रगजु नाहकना लेबा MLA मिनिस्टर मैम सिदी खोमजिलगा तानरगा अखोइ कैदौसिगे यूनानिमसली अखोइ कैगुंबा रिजोल्यूशन लम लौचारगा नाहकी शक्ति मपांगन कलहल वाइबनिदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मपांगन कलिबं कोइ मणिपुर कनबा ngमगनी चीफ मिनिस्टर ना सोन बतारदी ngन लोय फ्लाइट पाइरिबा पायलट ना हार्ट जाम सोन बोरगदी सिंगोन ख वांगपगा हार्ट अटैक तोरगा सीबोरगदी फ्लाइट टू प्लेन टू क्लास तौगने बतामको अन मा थमोइ कनबा थौना लेबम संगे अखोइ नाइजिसे अदोंगी मतुंग इनंगाइ दमता अदोमना पुंजलगा नत्रगना नांगना करीनो पॉलिसी मा तोंगान डिफरेंट साइड की पॉलिटिकल पार्टी की तोंगान बदे कौरेगोरसो कैदौसिगे हौजिक तुमीगी सेंटर की प्लान से सुखंग खंगन दबिदा ओवरनाइट ता इंडिया पुंबगी मी करोड़ सामनी फूसे कपन खिमनेबा डिमोनेटाइजेशन हाइदन 2016 दोयंगनी लालमद्रगदी मदुद तौखिबा डिमोनेटाइजेशन हाइना नरेंद्र मोदी ना तौखिबा लिसट अहिंग अमद तौखिबदो अन मी लिसिंग क्यादी लारबा क्यादी खमथिंग न वाखिब सीकी ngasi magi lupa lising ani chapidu satna ribra magi lising ani chapidu hojik chatna dreba amaka khomjan khreba that means karino
मोहम्मद बिन तुगलकना ngahak ki oiba lengak sason tawrambagi type ta Honorable Prime Minister Narendra Modi ki demonetization process aduna ngasi di India da larba kya lomi kya bikhari kya na tungsan jaba paisa du phawa bank do onsan bangam da bank da kyu le pada si ki mi kya yaw ki ngasi lupa lising ani sabi du sanari bro lising ama sapi du su sanande hana le jamba du su kari kanari black money pura kane ha pro pangam khibra ngasi adu di kari system no mi si tawning ba haning ba apama pamba tawba orgadi aikoi kang khong sai kane ba aikoi ana khwaidagi hojik honorable chief minister da aikoi na appeal tawjab se dol gi khena ba tongan thamsi khoi sumnagi nahak ki lusing makha da aikoi lebak se kannangai honagi haiba targedi nahak na disel loba se all political parties singa phaminarga lawminarga manipur kannangai honasi aduna ta targedi moral responsibility ma lobi yu haiba se ahan ba haijari thank you Takachari Oza Ravi Khan ai dialogue ki makha chatrak badai Oza pi Tomcha Meitei lakchai Oza khoi ki Manipur ki crisis se phanadi kuire tha taram doi taram ni phajale nena ta batang du leita pa ma bane masina maram oiraga khoi center na thajal ba security force mayam je hojik masi daka tare thajan da ba yadri na highway thajal pu oigadori bra ministers of home affairs na khoi center armed force company yankhai thambagi mafam khoi Manipur da hojik lab khare yam graba pesha me expenditure to udorim ni lupa karo 56 and above crore gi mathakta sendau sen achaw thadar ka doini sen magi hojik legriba central armed force jaga jaga ta legri mafam jene ma high gre maduda faizol kamjong amadi chandil di yaudre maruina te te district mayam de mag yaure maside sida lakching mo hang di oja Tomcha da hojik Manipur da thajal ko dro security force mayam loina Indian lenga ki yam graba senfam Manipur gi situation je tangdu leitan na ba community ani da hojik ore film je Home Minister hai ki ba trust issue lai je lan gani trust lehen gani community ani wari chan gani hai ba ji marumda security mayam le ji marumda kari oirak pe ai oja Tomcha nei broadly oja Tomcha ne analyze to matam da kamai no be masi ya na no mutta da ya kana notice dialogue pu yeng bi ba puno pu ang la kurum jari adu hojik lai riba keno se khoi gi hoi oja re bina so hai bi gre oja no so hai bi gre ado yam pak chong na hayu trga so khoi Manipur ga mari leina bada ek kan fain tok jage ajik ngasi nei nari bisi am samna da Manipur gi thoglai ba wa thok sida center gi ko achumba ai de aphai ba mi yeng hai ba tar ko ko ai ji ko phai ne yeng ba mi yeng hai dana lak bani masi taseng na khoi na hobudi khoi nei na bam changi aduga topamna Manipur gi crisis Manipur da tangdu leita ba pam ka haib se mase khoi kok thok khiduna tawni ko Manipur da tangdu leita rak tab se am kuira ban ai di mase hek khoi Manipur na India na ko merger agreement to hollaga Manipur si makhoi gi phiban nu ga jingjan na bonara ko matam da gi na ngasi ba wa ai Manipur si tangdu leita haining de sai gi ma gi leiriba laina du symptom du ko matam ma da yam chawna sai ge khoi gi hek ana bagi ken si na di naraga na ana bagi layong phudok pase si khar tapna phudok pa kan phudok pa ni mamangi matam da ko fake encounter gi matam da khoi si tumum jabum khang tar number 1 adigi matam du da sai ge khoi gi ko community amana khoi gi tongan ba lam ma talak pa digi khoi gi Manipur si ko kai gadra hai bagi podama lakhar ne ba adusu kamaina tawga ba matam do ko makoi si yana na group amaga agreement tongnagram ne Shillong Accord ena ko agreement tongnaram matung jin madu de loisandana muk tongan da irang amu makha chanda lei ne aduna di masi koina ubaji kari oina uge ha ba matam da Manipur ha ba se India gi sarko manatte oisu oirakte akoi jin ning tamna pan ba lebak amu oiramme adu masi kamai tok dra masi makhoi gi phiba nung da pusan ba yana ba ge na honra kom tam da khoi ni yeng ba mi yeng da di colonization gi mi yeng da han na le ba mi sing je control to ba mu sang nge muthat kera ta sing na hai ta gi ko colonization gi ahan ba theory si kai no ha da han gi population je loisal lo ha ba ne America kamai na colonize to gi Australia kamai na to gi ekte yeng ne se India moi colonize to ngam di de ma de India gi population yam yami India gi chakhot pa na makhoi gi maning nongchu gi chakhot pa de gi hen gi moi ngam gi tum Manipur da khoi gi lei ba community sing je tinan ba sunga ya de ha gi podam lai
adana madu hamba madumai tawdana Shillong Accord ki matungna makha chatre madu ki damta natro aikoina August tara September dra satna tawdo phare adugi problem ta solve tawre adu tawo matung degi Manipur se matung dra problem nahi te hojike lai ba keno a separate administration kai ka mami tambade hore am kuire mami ni thamal le badu asai ko po se kang ba yana na ba pot khra ga di sema ga loin thamme ba se asai matam mamada madu phudol ko yana na ba ko adana matam da club se loisan ba ya ba se loisan de adu degi di matum da praja mayam na chongthok to na khotok to na khoi Manipur se keno to ba ya roi hai dana thugai ba ya roi hai dana ta seng na ta di Manipur gi saktam kai bi ya roi keno se long lip Manipur hai ba si matam da hoi matam da keno na ko marai bak thi dana BJP gi matam da ta gi ko sai gi pistok to ja du bu kan sa gi to ri post di hadi khoi da di ko government ama ogera center na ngasi bok da Manipur di yeng mi yeng se masi centers COCKEYED view on Manipur crisis hai ja ki crisis ne lo na mang ne mase COCKEYED ori bra thaboina yeng bra madi tawre adi ka dawre akhoi se madi akhoi ji nungti gi ko noma nini kang da akhoi gi mi se matang ko apang ba akhoi ji pa lising ma phana na traga lising manga phana akhoi ji phukau ha pa chat pa ya da lamen da paisa bu yaw ga hekta akhoi ngasi sini hayeng sini khang da bi punsi marial ma akhoi ji lel abane singi ma ta gi lak da kitang piece ma oira na la ba matung se da mo ka dawre ngasai hojiki akhoi gi laiba hojiki present government sina ngasai gi keno sing sida moju khango huk to male mamdi keno do moi ko na akhoi gi hojiki laiba perpetrator sing se moi agreement tawna gi project thok laiba hoje akhoi da ko akhoi na hai ba yani hai na moi kari mo political gain kharam ta adu bu pu si kangar ko matam di ke do ha ga na moi Manipur si ko pura destroy tawna ba ek park chada ko poppy plantation tawme adigi mo khoi gi ko khoi gi reserve forest da moina khunje lingkat pa yab lingkat ne am samna ba khoi Manipur se hingba ya na ba mi le ba ya ba gi mong si moina thugai ba se horam me masi thingak pa matam dagi di makhoi ko khoi gi tongan ba kaino ama da moina ngasai gi khoi gi schedule tribe tan ba gi tawni ka di adu maksu ne ta seng ha ta ga di madu su moina madu COCKEYED view of Manipur crisis ne adu so hajil le moina smai to na corona order ta ba gi tawni ka na madu gi matang da tawu ta ga di ai ko masi asi bau da khoi gi government da maroi na palai ba party hai ga dra na traga kan government lai ba sing ji ai da maral se loi na mang lai bran khale ba mang gi no da moina matam chana keno se khana ding da khoi gi keno se khoi gi mitei sing ji ngasai OBC chan gi ni OBC kanam khana de na OBC gi kitang heng pani ST have ji khana ngai le te na matum da phaba pi thok ko ba ya da bro sai bi khana ba ngai ri bra na tra na mi si tan gre adi asi noi khari yelo na hai ri bra kai dung ngasai khoi khana halaga ngasai vote khom gi pot sima khoi si sum ure e ba aduna si hojik la e hojik la ko matam si di kai do re hojik se engong harang han kya han na khoi gi 3rd May digi tawri ba pot sida moi la ami solve tawne tawde adigi deposit thok le banam di kaino da noi agreement in na me si tawna me aduna oi bra khang de moi yam kana khut tha de akhoi gi mitei gi mayam ama adal ching de lejan ba mayam ma mayum ma kai mai tha dok na hingon sangman se ek bulldozer na takhai de na tawro ko se kan tawde adi buffer zone na war zone da tawda ba thawa me ta tawsele adigi moi da ngasagi ko yamna he na ko khoi gi kaino se khoi gi masa ani ahum pok puda ko masa amada yam he na luna toksan ba ati duna kaino si ko khulak pa done ta treat to gi mong si tok thare ba ko adu phanam tok ta ga moi center da moi adu ngange smai tok na khoi gi ko cookie gi kaino se khoi gi foreigner influx da gi di Myanmar gi problem da gi di illegal immigrant da gi tholak pa ni hai di moi na tan ba demand si sumpi piro hai adu ba khoi na khang da di India ha democracy chat pa leba amni democracy chat pa leba ta di government se ko government si de amna kanu se makha pole ba ahamba khigi irang thokpa leiba matam sida di center da paliba government Manipur da paliba government samane center da moi se absolute majority na pamane moi kusi adu bu kai dore masi taw ko man te gi laibak thiba ha gedra natra laib pha ha gedra am tanjana ni matam ne ni ha gedra ko marik sida ko election ma laksele ko khigi center gi kanu se parliament election chila election lakpa matam sida gi kai dore hoji BJP government se minority government on tokre mana hana ngangam basing se hoji kudak tane be to hong se tha phadri heba
mamangda ekoi Assam da lakpada di parliament ki floor da any jaga da masigi Manipur da thoibe irang se adunani habdo ngasi ngasi maksu kano thokpa male United Nations ki da ekoi ki Myanmar di ki refugee influx na India da problem thol have ki wa have male ko ai confirm di tawjidri ado masi lei na ngasi ngarang han tawdu da ko chief minister su hondre moina budi hai ko ekoi ki kano se ekoi head of the administration moi una da madian ado si ka ngapona I chief secretary DGP sibu moino unaba yabra si I the samum nabam lay cosima mam de kano the moya have them summe pareba DGP kakasi unaba matam the chief minister masi aduna yaw the bani have si yaw suna de that mo kala unaba yabra am samna da chief minister lay government si layna government si makha da layba officers sing moina kauraga da unaba si kari no ba sina piriba message maroina solaba mitei da kari wakhan pom ga degi moi khangda bra adu natra gana mitei gi khaning ba khanja juna yam son ba group ne moi bu ka do jaru gana number 1 handaki election da su mitei ti ne de su budi cookie ti na na phai na khan do bra man de ke no da mukoi na thado bo candidate na ching da cookie na mai ti pi ge ban adu ta di moi na khalam ma tam da es koi na mitei gi dam te yeng da na koi cookie na hari ba जो कुकी ना हारी बा कोई कनो से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीरो हारी बा मोय मणिपुर सुंदु थुगाय रो हारी बसे थुगाय रो मन फरब जाला मम दि कनो द पॉलिटिक्स से दि वोट का बने मोय पाम से नंबर 1 लेबाक से मसेम द मथोक ता दे मणिपुर द मोय द कछु हेना कछु लुमम मणिपुर की प्रजा से मोय न कछु हेना नुंसी हाय बसे बसिना नुंसी हाय बि खुदम से कोई उ फंगदे अदन दि लाले ना खुदि कनो गे समाय तोदना मेन स्टूडेंट लेबा मिते सिंजि तिने दु छुकुदि मोय गा दुम जथर मन फैना दि दा दे कोई पार्लियामेंट कोई छिचे याम कारम गदबनि हाबिगे वखल मखला ब्राबा एकदम होंगा सी कनो तोदना कोई मणिपुर की प्रॉब्लम से निमेदा सुनी के मंग सॉल्व तोरने अदना मसिदि इतनी क्लासेस ने मोय गे मिते गा कुकी गा वारी साबा होरने हब अदुगो लोइने ना हुजि सिबाय थाजलेबा हानगे थाजंगिबा मैम नो काय चकरबा हाना पैगी थाजंग रे बका दे डिप्लॉय तो गे हंदक मफम खरे डिप्लॉय तो ने हारिबा सिगी मक्सी अखोय नावय इरांग याम कने लेंगे मरमदा vulnerable area अति मखोयना अखोय दे टेक तबम फमदा थंगरबनेबा मफम खंदोखरबनेबा रंग नान दुसिनी ने कने गना गांखलवायदा मोय मयाम म कुमधरागा मितेगी लौदो उसलेजे सिगुंबा अदो इतने क्लास ने हादे मोय मेसेज पिबा यादब्रो सि हंदो हाबे यादब्राबा हंदो सुमाय तौदना नोइना करिगिना नोइ मी अप कम्युनिटी अतोप अमगे लमद नोइना जंगगा लौ उसलिसि करिगिना दिंगनांग नानगे कनो जिरी द तौदो मोय फाबा यादब्राबा जिरी द लेबा कनो सिंगजे अखोय मितेइ सिंगजे गाक सिने कनान सिनबियोगे फाबा यादब्रो फाबा मतमदा मथंदा सेंजगदौ नत्रो अखोयदा सन्नमा चंगागा अगी हिंगोन द पोट चाबा मतमदा सन्दु पुंजलगा लोइरब नत्राबा आई समनजे फनाम कन्ना खागे खाव सन्दु थादोइगदि सन्न दु मंगक तु थिंजलकनेब असी खंग खंगर वांगतनेब खंगदब सादन तौरपसे मसे अखोद अकाइब लेबा अदि अतोपमना अने हम हानि जम गांग मै को इंडिया ब्लॉक चलोरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सो उनरे गवर्नर सो उनरे अखोय गांग चीफ मिनिस्टर ना जिरी द सकने ga sakidreba mase akoi yam ikai ni haineba doi ta de india block na jong ta habiramo chief minister ki no we behind you akoi chachi habiramo ba adu ju haide male boju ki ba gnon tawreba ase am ki ri ji kari gino akoi me am je pullaga chachi haibasi moina haide ga de akoi di chakke haira ne ba akoi praja moina akoi ne salura sena chief minister satra ga loina maksina ko ngasai अखोई को यामना कीबदौना को अखोई कनागे होगोंगी मंगक्ता कनाना सरिक थांगबी देगे हाइबदौना ngasai कनो जे जो कुकी की मनुंग लम हेलिबा ग्रुप आने मोय लोना मते हाजनिंग देखो मोयगी मरकता लम हेलिबा अनरुली ओरिबा इरांग सागलिबा कांगु जे सोकी मते कीरिसि कगिनो बखोय अखोई मसेन पंगजाई दे सैना दना लैरेबा नंग तौदे नंग थौना लैतेना अदि सकुदि लाओ तसेंग मथौना लेते तागदि माजु कइनो आई मतम हेलमानि न मथंद माइने रेजिग्नेशन चिठी माइ पिजरकनि कइनो पिदबनि ना हुजि मा फुटबॉल की कैप्टन होबनि मा कैप्टन होना सानब तायब अखोइना प्लेयर ओनि याव तायब आई कैप्टन जे फते ना अखोइ वाक आउट तौरदि कइदौना तै प्ले तौसे बखोइ अखोइ पुंजन सेब होजिकति याम नुंगाइबा मना अखोइ हानदि म्यूट लैते हाइदना ngasai ko moi gi politics to ma sen je am usin na deba
हजे कनो दसु लेजिस्लेचर दसु मणिपुर असेंबली दसु अखोई कांग्रेस की मंगा लेने अदगी अखोई गे जेडीयू गे तरुक ल कनो कारोंगनी एकदम ग्रुप अमने एकदम पूरा तौ नतेबा अदु करिगुम खरदगी मोइजे कनो तौनगी बने अदु हंदक अखोई को पार्लियामेंट दा मिहुत अनि चटखिबदगी मधुगी पोतो खर हंदन माले ngसागे हांगै दे ऑल पार्टी मीटिंग कौसी यादे हाबने ngarang दे am नोआइना उनरुई उइबो उनरबनिना याम फारे अखोई प्रजा की दुमते am नोआइजरे मन के नोइ पुनबसिने बखोइना पामसे लेजिस्लेचर मैम पुनः वारी सानबदुने बखोइना पामसे अदु तारगदी अखोई प्रजा से लमजिंग बियो नोइना अखोई मिहुत मैम सिना लमजिंग बियो करिगुंबा रूलिंग की डिस्पेंसेशन सिना याद्रगसु ओपोजिशन दे लेवरिबिसिंग सिना अखोई कनोदी सिनी मणिपुर की इरांग से सिना थोपनी सेंटर नोइना ने सि तौगदबनी हाइबियो मदुदे यादे तागदी 2027 की इलेक्शन सिदा खंगननेब ममदी कइनोदा असेंग तौबुदुदा प्रजा न माय उनजनजरकनेब अदुना ngसागी को अखोइना गवर्नमेंट की वासे लेजरगजो गवर्नमेंट फनाम लेगा जो कोई प्रजा मैम लाउरिसिदी सेसो मैम लाउरिसिदी सिदी ने लाउरिसिदी अदमाय तो मोइसु लाउबियो अदुना अइना हाजनिंगबदी होजकी लेबा सेंटर ना येंगेब मियंगसे मसी नुंगाइते सेंटर सु ममाय लेगिबसे मसी लहेन निंगदे मरमदी कइनोदा मखोइदा अतोपा कनो से अखोइ दी कोलिशन पार्टनर सिंगी आइदी मसी कनो लेरंगदो माले अखोइ की प्रेशर लेरंगदो माले मरमदी कइनोदा हाना बीजेपी न कुसीदा तबदो तबै यारमरोय भौजिते अदना मदुसु अखोइना मखोइ की आदा कोलिशन पार्टनर लेरिबसिदा याम मरोयबा जेडीयू की एमएलए मयाम कारेबनी होय टीडीपी की अखोइ कादे अदुसु अखोइ चतपताय मणिपुर की इशू से सिने हाबदो मतम अमदा अखोइना ये सीजफायर एक्सटेंड तौरको मतमदा अखोइ की मिहुत मयाम चली पॉलिटिकल पार्टी सिंगी लीडर सिंगी उन्नै एमपी सिंगी उन्नै अखोइ मणिपुर की क्राइसिस सिनी सिने अंडरस्टैंड तौबियु हाइदना ngसागी अखोइ की गवर्नमेंट पाइबदो अदु खक्तंग उनदे एमपी में ओपोजिशन की खंगदे अमगी खंगदे लोइनबो उन्नै मतमदुदा अखोइ की को कनोना बीजेपी ना गवर्नमेंट पाइबता सु मतमदो कांग्रेस की कृष्णा एयर लाई मणिपुर दा अदगी सीपीआई की मयाम लाई मयाम सिन लोइनमंग नैनरो मतमदा आदा सेंटर दा चप्पो मतमदा एलके अदबादीना मतमदुदा नखोइ की होम मिनिस्टर ओइबनी अटल बिहारी वाजपेयी ना चीफ मिनिस्टर ओइबनी कनो से प्राइम मिनिस्टर ओइबनी अदना मोइना मुन्ना येंकांदा अदुदी मसिदा अकाइबम लेरेना मोइना तौरुबा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट तो मोइ लौथोएना लौथोए अदमाय तौदना अखोइ होजिक चटपताय लोबी दी हाबे याद्रे अखोइ असेंबा मणिपुर हाइबसि सिनि को हाइदना अमोना ताकपगी मथौ अमताय सा मानै मतमदुदा अखोइना चललगा ताउरिबा अदमाइना मतमदुना नाकन नामदगी लागा लाको प्रॉब्लम हंदक किसना हानगिदुना ओदगी हंदक किसना येतगी लाको प्रॉब्लम दी सब मानैबा अदुना सब मानैबे पोसे अखोइ दी सिनि को हाइदना ताकोम चंगी अदु अखोइ मसेन ngसागी को कोइ कनो जे अदुगा मतमदुगे खेनाबमना मतमदुदि पीपल द टारगेट तौदे हंदक नेबा पीपल द टारगेट तौरिजे मितै द तसेंगना कनो द कम्युनिटी अमदे डायरेक्ट टारगेट तौदना नोंमै कापक्तना मयुम थुगादना मयुम मै थादना ngसागी को खुन तांथोरतना तौबुजिदे हंदक किसना आहान बनेबा अदुना हंदक ते अमोयना अखोइना चफम थोएबा अदुना दी हौजिक सिगी पोसे अखोइ पुन्ना मसे अखोइ की वाखल जे तामिनरगा अखोइ सेंटर दा खनबगी महुता अखोइना मोइदा सुमाइन तौदना हाना पार्लियामेंट हागिबदो मदु होंबिगनो अदुना तसेंगना हाइदागरी अखोइ एज ए कम्युनिटी मसेन ताइनबदी फत्ते दुगा कम्युनिटी की अखोइगी कनो हंदक की इरांग थोइबिसिदा तसेंगना चेनरिबिसि कनानो मोइगी मकोकसे कनानो हाइना थिगोगा मदुगी पोतो अखोइना उहुनबम संगेबा अदुनेबा ख्वाइदगी मरुइसे मरमदि करिगनोदा ngसागी हाना इंडिया की गवर्नमेंट की कनोदा लोइनमक लेगिरमनेबा अदुगा ngam नोंगाइतबम को ngarang nahansi कनोमदगी चांदेल असोमदगी को पाउपिरे को समाय त मोइदो मरिंग की जगह दर कनो मोइ चंगागा कनो लेरे इमिग्रेट कनो मयाम अमा लेरे फॉरेनर मयाम लेरे असाम मै पुन सिंगोक छलेबा कमाय सिंदे ए एकदम लाक्सबनी अदि मोइदि आ कंक्रीट तरोग मयुम याम कन साब नते पाखन तरो थमनी कना थमयबा अदु मोइ खुंबा याब्रो कना थमयगे मोइदा अदुगे रिकॉर्ड लेब्राबा मोइ गोमिदे याम लोब्राबा मणिपुर सु कना पानगे हाबा मोइना पानब्रो बस अखोइ खंगबम चंगेबा अदुना से मसे अखोइ हजिक हाइबो मथौ तायबा अदुगा अखोइ जो नंग सोली सोनदे गाइसे से हाइनरगुम सेबा सोलेजु उरे कल्ले हाबिसु उरे थबक चंगजेमिनसेबा बोन सानम तमना ngसाइ तो हाइद्रगदि मथंदा ai
अच्छा आई आगे पोथा के मैं हाइजर कने हाइजर ना मकोक चिंजरे हाइटर के मैं पोथा जने लीडर ऐसे मथन तो थोड़ा कने आई ना लीडर नहीं काइन चोंथो या जानती मन के नो मयाम ममांग द लमजेन तानर पोतो को अब अयांग बा मसा कन तो खतने मकोक चिंग कदब अदुना हुजी अखोने तौदबजे ngरang nahan keno dagi ko pau pirakna border da Burmese ki ko illegal immigrant mayam changa ga yum sadana khun sagatna leire habum tamda asana mal sengdere je asana pol je lokthok se ba lokthok ne demand tok se ba kai no lam henya bro sidi phayeng tren adom da di yeng da na akhoi ki marakta keno sipai thambam da dem police da kai dorge sa da kai dorge ba singam da keno CIP thamne akhoi sidi ka irang dorge ba irang da phum da salo kari gino ba adigi ngasi bauda akoi ki separate administration pi ka dabne na irang hawal leba kanglu pani khana haliba moi tara do kari gino ba amade for dum soi to bune hoji MLA ki for do soi to ga bro phagi ro sibo aina bisi le tabra ba manare makok ba tore mare bak thiba thodok tu digi adu ta ga de kari no kari no ba sida magi for da kana gum na soi to ga moi tara hai ji kari gino adu moi ne ba insan li je insan ta ga di kari gi action log de ge ba adu yam chaw na to bu de action log de adu ta ga di mathang mun tholok ta ba ni ne niyom din nate ma aram ba to ga de su to ga ba si niyom nate ba adu ta ga so aram ba to na ba adige kari um khara thabak to po de esma di to da na ai gon da to ya ba po ji tholok kani adu na de apha puro oi तसे मैं तक लम हेली मतो थक तौबदा अदुम तोखरनी मोय लम हेंबदा ए सिदी यादे नाइदो सिबु इथनिक क्लास लो सिदा कोई तुमिना लेबम थोपराबा इंडिया ब्लॉग ना सि तुमिना लेबम थोपराबा इदिम वारो इंडिया ब्लॉग ता नंग नंग उनल करे हाइरुम गेबा करी गिनो सिदा इथनिक क्लास ने ना हाइबिरी सि करी गिनो दिस इज नेवर एन इथनिक क्लास ngasi bokda manipur da ge manipur ji thuga ge dam separate administration pi ge dam ne haba MLA sing ji action log di kari gino na haibu do india blog na haibi ba khoi parja na haidi parja pha ge har kane ba mam ji kano da khoi hamdak MP ni ka ga ne ba yam ling ba ne ba se mara ro phata ga de handak 2027 se mon len slide phang dori ne bot khomna dra se phang ga do ne ba lebak ji mkhoi mkhoi sinar ka dei ne ba aduna aina haji ning mudi si dak dak apoi na pa ma je hai se ba mi tara se hanong ta book to gi se ba apoi na hai ne ba a moi ge party de tan thoi ke tan thoi moi kusi ne apoi moi kari gi dam ta FIR chandana NIA kari pan da no ba moi ne kari gi United Nation de sat pa ya bro European Union de kari gi sat pa ya bro moi na mayam chali si di leba khungoi na ri si di India khungoi na ba natra ba se sidai da apoi na tumine lesson ba ade akhoi machine ko chum chaina ba asini moi gi ko ngai do yam kiman gre ba khoi se moi narco terrorist makok sing do aduna akhoi 1961 ko 51 de ne akhoi na demand to je bejar adu obiman ga 1947 49 gi da yaw gi bani na 1951 da tawga tawne adu mamang da mayam le re khun mayam le re adu de akhoi nuksin ne le diri ne ba niong gi miting ne chang bu de akhoi ha ne gi se kai ne de dum le diri ne ba mapani ki sang khara khakte ne ba je moi na makok oiraga tawri je ngang na jo moi hoji haire na kai demand tawre ada akhoi gi moi gi cookie group ne hari bising je masi ST da amta yahol no am khatang any cookie tribe haibiro hai si ni hom lo je moi ji muthak ka na tra ba mayam je lo no moi na ne la ga thong ja ba na tra ba asi da bu kai gidam ta criminal pan da bu de NIA kari gi pan da ba no si India thuwai na tawre na tro si phajana akhoi ko latest safeguard rule of law है कोई खंगन सी अदुग मसी मणिपुर द तौरी बसिदि इथनिक क्लासेस सुंगन नते मसी कोई ज्ञानता सी मदमान उबिगनु अदुग कंपनी है म थाजल त्रिंग दा हान चंगनिबा सिफाई मैम दो काय दिल लेगे संग ताकपियो बा अदुग करी गिदम तो नो इंफाल मयुन दा थंगदु isi करी गिनो बा कैदो गे हाबनो बा मिते है बोचे मोइना आदा तौ को मतम दा मखोगी अखोगी बोइसे सुंगले लेतन नमधर गे हाइब्रा बा अदु ने ngangbuda ba namda ba adna akhoi je kitang ko normal sikhar lai na harau ri ngesida kari no ba khoi na tawduri si akhoi me anje pulap si go haibra ba adu ne kai duruge India ge nuclear weapon yam lai da nam ko thada biro ko duruge nu thok to na do akhoi je
hingo haibra sigo haibra ba si hana pakum pibio aidi musman haninge aduna center na manipur gi crisis da ko ona taina na yeng masi yeng bi ganu hana phajana yeng remni adugi matugina changbiu lam hen basing warak piu aduga akhoi hana nungsina na leirambado adumaina akhoi gi manipur se ingna mungta pam de yana na tawbiu aduga akhoi se india gi saruk ne dana akhoi se ko india gi any process da akhoi se yawrabni indian citizen ne na akhoi se tawdana vote thada dana khota dana tawbni pn da bakhre leirasu aduna ka no tawbudi natte aduna masigi me je tawbiu aduga akhoi se enemy of the nation dong ubiganu nena enemy of the nation na nena friend of the nation no ure adu friend of the nation na enemy of the nation no ure adu masiguma center gi ko gai view se masi khutak ta handuk piu haiba se ai masi gi khudong si ai di masi koi paja amu ina ko adu ai di masi appeal tawning yambase oza tomsa thakachari center na ko wai view je thambi ko naimne daloki makha jata oza sonam mi lakcha oza yam sang de telam adum ko oza hojik tomcha phajan haibe re center na yeng ba mieng je friend de yeng da mieng duna enemy de yeng je enemy de yeng da mieng duna friend do ina yeng je ona tanya na yeng hai bane thajal ei ba security force mayam je chingdana अखोगी नार्को टेररिस्ट मैम जो फ्री थारगा तंपाक तक खुनगा एबा मैम जो फाग दोरी भाईबा वहं कयाम हो जे कोई प्रजाना हंगनरी करी करी ओरकदिनो ज्ञान मेन तादरी ओजा होजिक से तसेंगना इंडिया लेंगांगना मिलिटरी क्रैकडाउन तोबगी मतम दु यौद्रिब्रा तसेंगना कोई टेररिस्ट सिंगी मथकसिदा तसेंगना मिलिटरी क्रैकडाउन तोरगदी होजिक थोइबे इरांग जे सुंगसोय सोइदना लोइगनी न थाजबि रोजा सनामनि तेलमदो Aisu tau macam torga asain haijabada IB special branch se yam masi role se khar loruk panina akoi masi gi kari hani role se khar koi khangi to be in precise and brief Bharat Sarkar na akoi bu Indian citizen oina koi ba khande akoi se atop sagai dauna akoi se khalli maybe our drawback maybe a koi se mot manadaba maybe a koi se amana mangang with kusi tinawa yataba chin cookie jo sigi matakta makoi ne toriba plan na se nahan matar Bangladesh ke prime minister laktana personally hire me akoi ye country da laktana akoi da americana lam kharpiu akoi ye airport sembagi thamge akoi nokoi bisanga ke mating pi ke khot ke lona na khot na haidana American Baptist Council Church playing a very important role. Christian के country में same बगी. चीन कुकी जो न तालिबा मिजोरम complete मणिपुर दिगे almost 1/3 करे है ना और कोई 2/5 गुम्बा लौरबा त्रिपुरा दी खर लौबा असम दी मचेत खर लौखिबा बांग्लादेश दी खर लौबा म्यांमार दी खर लौबा ऐसे चीन कुकी जो की country में same एक Christian country में से ओने न बस select बने. Sheikh Hasina Masamakna Prime Minister, she had already narrated and communicated. She is a very powerful Prime Minister among the Muslim country. She is very, I know her very well. My name is Chatna Kochak Saba Karja or Dhan Mandida. A koi office in India Dhan Mandidani, very nearby, hardly 1 kilometer, 2 kilometer. My Mapatuko Yamunakangi, on a Lebatinama Lahidre Kolim. Ashigamata plan Puramaksem. Coming back to the East Timor country machama Indonesia tegi only some white people few thousand white people kata labor makoina the managed to have an independent country East Timor adi East Timor sigi makoi gi independent oigiba sigi ways and means modi their approach modi mo constitution pura mo se NSN I am na makoi na mo mi thadana ambassador moi gi associate moi union gi ambassador thadana ati copy ke portion lakna lehori Nagaland long before and as I am give views the moi roles the amna tongali they are very far sighted they may be an enemy to some other people when they do unwanted things we say they are our enemy but the moi togdrobani they are a simple man high the government of India is easy going the lorry India government is jongami chapatano jiroi later bane they are simply waiting from a subdivision population digi hardly 2-3 lakhs people so the leripudi ngasi maybe around 17-18 lakhs or majai way back 1950s beginning digi
step by step tong kotra madegi amuk district amu ole district ti amu akom madamoi sa interim government amu pire interim government ti amu statehood amu piselle statehood ti moi de amu 371A article level se British ki 1873 Eastern Bengal Frontier Act pi matam digi rule di horaga moi siga moi gi assembly session siga India gi akoi gi government or any act passed the person not mandatory 371A na amu di jengani analyze toguni if required if need be we will acknowledge it if not we will throw it out type of that 371A specially penal area India government has no any hand acha mase mone tori pura magase mase istimor ki policy se loin tawurga mose distant country ama on adi twangta America Baptist Church Council playing a very important pivotal role United Kingdom the one lady member of parliament Fiona's Bruce must see sigumba church ki or religions ki or minority ki or asum matang sigamas envoy owner by Sunak the United Kingdom Prime Minister to mark we engaged the ratam this lady manabo how she had bluntly without going in the pros and cons of the issue she bluntly supported that Manipur Meitei these people they have butchered they have forced the Christians people to convert into Hinduism ka hagen khotendana this narco terrorist meo singchina tha 39 chehi mamang di koira later mayam pun United Nations singa wrong narrative we America Baptist Church Council wrong narrative bubi ta peter bola akoi secondum akoi mina Impal di Shagmai Channing daba nong pata Delhi chato jan chali se akhi kari hai ni sab bhi mar jaye aur apko lathi bhi na tute hai bado government ke policy ki matang da meeting ni chala masu jai maybe my multi storied building Noida da mo lore modi shab ke plan jingu masu jai maybe koi Gurgaon da makoi ye multinational building masu sarami maybe Bangalore ke dori jingu mo jai ashu no Taude have yare tauri bane almost all the ministers and MLAs. Na koi pay na di oida bani na. For other side te no tauri. Other koi na hai bana. Laipak se assume shatina irang harupatan jasigam. Asa koi advocate Ravi sahab na pan ba a very valid point na ma endorse tau jagi. Sige matang da aina sa hana budi hangat jagi. I am a small fry Manipur matang da I have a less idea. Chehi humpu ge matang da lak bani na. But the procedure and the legislative assembly procedure I am little worried. I saw 14 years issue. In addition to my assignment, I show ki speaker gi maki marsal oidna ure, and I am very much acquainted it. Masi tauri puna magase without the consent and without the help and assistance of the opposition's leader and the members, Manipur government, you cannot do anything. Nasan chatra lokoi chatra, you forget your MLA or ministers or chief minister, forget it. This is the time you should lift your chair, go and embrace them. Congress ko office su changu, Communist ko office su changu, Aam Aadmi Party su changu, mayam civil society ko su changu, you seek their help. Without their help, without their support, you become the army's general without any soldier. Manipur government tari dana ko, ta adre no to mangje gani, no mangde ke shukaiti, akoi manghan ganu, Manipur se utta thade bigano. Still time there. Opposition, without opposition, Manipur government, you cannot survive it. They are your friends. Yesterday they were chief ministers. You were under them. Today, by virtue that you are chief minister, don't think that tomorrow they may not come. Anybody can come. Second thing, diplomacy hai bese wahi se manyal meeting wahi batai. Kanantong ngasi yangu chin kuki jogi tokradana. Manipur the leramba bureaucrats ma'am leramba top ranking officers ponamak low in a Delhi de chakarga Delhi siga low in a prime minister office siga akoi gi MLA ministers ka ya prime minister office ka am chawi north block and south block and Sasti Bhavan railway Bhavan Yojana Bhavan mi ke khangem I bet you may not know jeng se Sasti Bhavan the stored ka ya no na khang moi do 9 stored there are more than 30-40 departments in area. Do you know PMO ki office to autocracy? Not block the Changbatan, who are the people there? 102 the Mr. Deka lady IB Director Intelligence Bureau
4-star man. He is there. Cultural Secretary Lermani. Ate senior officer Deputy Prime Minister my room so do lady bani. Ate Pomsul Lermani. South Block to Defense Minister and the Prime Ministers. Okulun lady bani. Masimako Mayam sings a chin cookie terror simi sings a nongari mitaba someone Amadu Temuni, Amadu Temun, Amadu Hajiruni, Amadu Hajiruni, Nongari Nupi Mutagan, Nupa Mutagan, Amami a batchman, Mr. Laldama, President Chief Minister. Masa, my batchman, Mr. S. Jayasankar. External Affairs Minister, my batchmate ne. Makoy masan telephone the man kawatan ja the moy communication tonudi with spinnery tori. Adu the Mr. Laldoma approached Toruga Mr. S. Jayasankar the Wama Hairuvada, who is one of the most important portfolio in the world, one of the most important man who is being widely accepted. Adu Modi na magu mamita usalanang na to 3 people because he knows his subject. He is an Indian Foreign Service Guinea. Yamna Kangami, Mr. Modi. Another said Ajit Double, National Security Advisor. You do it whatever you feel best, my capacity. That is why the third time they have been given and the same status on a cabinet minister Lloyd account PD. However, today, Masipuna Unaraga, what is the high unit Taurisi, meeting a Kubahalini, Mudi the Boni community, Municipal Tribe, Talisipigano, Mudiam Lailicham Hehurubani, Mudiam Tobuni, Kopani, Mudi Queen, Quishulun, Malahendre, Mona Kubitan Hopirine, Mona Subutobirina, hide and Chatan, labor. Do you know how many people you know the role of the IB? You hardly have gone there. I was an instructor of IB. I know what is the role of the IB. I work under them too. That no one in the middle. Some unaba hijan bokotan maim the check on a PM Hajan Jaluni, officer Lakan Lima Hapishaluguni, some to Akoyan Aspo in Paul Ladies Mayum set or Lore, Nasi Jum sit the Asia Manipur, the Hendra Lore, Dillis Manipur Chakras Chakishano, a Jashkul Chatter Lore, a Hangang Chatter Lore, a Topal Chatter Lore, a area Singamay Chatter Lore, Adunay Mutpanina Manipur. Far-sighted view. Meet in a view. Loan can be the car lay. I na kanjable loan amani kaktung a loan tarama ngangi. It's my own pamja, my choice. I kasukanam the igi imaronda ay punsir tamak trabanina. Chayi humbumay matung the lak panina. Ay tami imaron tami. Akwina. Atubu. Meet in a bati hate basungayate. Diplomacy is a word. What do you mean by the envoy? What do you mean by the diplomats? Whole world the Indian diplomats, Mayam lady, Mayam Indian embassy lady. What is their role? Diplomacy. Diplomacy is a pajana haiba, pajana meeting of a haiba. Wa matab amana chin pay haiba hainiana, Assam the Tripura limitation is a Manipur the Nangdi, other haine. Pajan ishing lasam pitakutars, ink tap na pajana nan poruga, dada ishing lasam the takpune, Nachan Poris sinin, hyper dexem. Example of PJ. Nagaland Palin Warugano, Apopsir to Quitamsi. Midi district midi independent Pangidorine. Aquidi Shag Nation number Aquidi C great Aquidana third grade. Manipuri Hibis of Manipur living citizen Aquia third class nay, other third grade the C great the pyramid. Me the district Madi owner, Madi state Pangli state independent Pangato only Nakanaga constitution got fleckatang irene. Only 2 things. 371A article lady which you cannot touch India the lady except Nagaland Latana. Couldn't Jabla Mukhay chapter Kramaintawi, Naga Mother Association Chili, Litter Mem Chili, Naga Mother Association, Lord Lightless Hibipun, Lord Kangani, me Turk Kangani, my ticket Lord Government of India, Government of Manipurna, Mone Pigani, Piron Mo the Pigani, Mo Lane Mo the Pigani, Chana Moni Shingani, Gadi Mo Shingani, Prime Minister Unamone Kangani, Monum Pig the memorandum Punamak, underground issue Jogani, overground issue Jogani, opposition is a party issue Jogani, ruling issue Jogani. Their goal is only one goal, independent. Directly or indirectly undercover, they will try to narrate it. But the Chalima who is that who can represent the tuition Toguni, memorandum on a Pajanus RP, Chatlaga Prime Minister Unabutanja, the lightless Sahiba Cobra, and Manipur Imaibin and Lailishu Haiti. I will one Manipur Mapan, the Mimam Tinaba Hibataba. Prime Minister, eyeball to eyeball, Mamitka,
tawr nupi ngang da musu moi pajar ngang nupi ngang moi pakhali moi nupan ngang da ka thawasa de ado oi de gisu jet de gisu matak de gisu makha de gisu jong moi chappa de nupi mayam chal amna ama hajele ken amna moi hajele ken nupi na thina ha bisi ja de ma I thawam chili khole no chalo khole hai ja de phiron tak ta ne pu nupi na mo nupi na lenyanam ka kai de khushi duai ne acha mi puna musul harau de singak si han thang na ngai le ni do nupan ga lenyan jan gai de atum tinghala le ni ba nupi le shabi ne ga pun lakne de koi chief guest mayam or guest of honor ka side harau mandar masig hangak samcha na ngai le re ya le be ma engu da han jalu engu da hali jaru mata gumna prime minister also human being ni home minister mak sidu gai ai sidu engu da paja naga gi pol sal paja policy ma makai gi pide unai jal amatan ni jal din isu ngai le ngani de isu paja bai do paja bani do machu makan ki to mi se hypnotize mi se brainwash to budona makoi ni sum changchal buduna makoi ni ngasi nearest to the achieving of independence ado kariya koi muhim to to moi de akoi independent country oramba akoi ne third grade the C grade the pyramid 1972 the mukum statehood se ke wan koi bi PBU ne hide to pangi anyway talk now this is my last round ni I mean tam to loger gi senator gi advocate Ravi sabta akoi bharat manipur de leiba political parties INDIA na tawriba governor unariba CM su mai approach to them ne CM na lao unadra bani na you forget all kind of paraphernalia kan se CM lam bro CM the sala oi do you have done no aduni aina akoi thar paije dori se aina I highly appreciate INDI member punamak you have shown your generosity adung pukchen sengba adu amang bali taba government of Manipuri leaders you could have done it you have not done it advocate Ravi sahab you have not done it this is one of your greatest your drawback makokti ga chowal leiba tarbadi khoite pikpa tambiu 1950 da in a line amakhatung tame mayang marun arthadi khangde kone khang poibani nije jodi boro ho chuto ho tobe na hai berthadi nang nasa yam chawre khale nang khoide nang ton ma pikpa mi oirabani mina nangmu chawi kholi hain apaba hairabadi nang lupna nang chathaba tamu haidana government of Manipur you miserably fail nakoina power pai ribani nakoi government means without the opposition can you say that you are the chief minister you are the minister no every single Manipuri citizen ama what for the you are having a drawback akoi missing yam da banina nohena chatlaga mayam opposition leader puno sa mayim na chatra makong pai ni kormusu yaramu jadan why not kuigi ojai babu gumba well experienced honorable chief minister mai makhadali ramani moi puna musa lola makan leader party puna chatna ko laune yamasa inausa lengjam biro cha chon thamini sei bu advice kar piune Manipur belongs to you I war in ekar main to sige chu bangam din be friend and you should have approached it the hudedo opposition party na law pyramid means what did you think I do not know if you think that you are too big then you are wrong you are the most lord mentaganido broad minded of them thoi there is no opposition and ruling Manipur belongs to this section of people and opposition party ka hogul ge this is a really and highly appreciable things ni aduna bharat sarkar na koi de miyeng se atopa miyeng de yengi UIB SIB special bureau you can narrate the same thing I know what will be consequence on me I am least bothered akoi de miyeng nataba maweng de jengi nongmai paiba phattaba thabak toba mi hatpa singsibuna mamit ani se pangthoga phajani jenga makhobi welcome tawna leibagum tawrine akoi ne chumna chachaba akoi ne chandon chaba khar thillaga lining bu tung tawla kho tobus akoi jam shon ba jam ushit tabugum tobusina tawgudaba action puna logo pum mi hatpa puna maksina chingda leiraga akoi marup kanona Tomcha sabna panbi kido what made the government of India to send so much huge armed forces kadai the maru the tawdi puna mukching the hali puna mukchi noi han suspension of operation this dreaded criminals in the nomai loin and tasal noi lotho han number 1 you first open the national highway kanagito Manipur state kinate national highway means nang BJP long the rastriya marg khaibanatra is it not the imperative and the important on the part of the government of India na koi nathong natra
national highway se nakhoi gini nakhoi na guard to gdabni nakhoi na koi safety pi gdabni nakhoi na koi secure hen gdabni nakhoi na koi pul na lambi pul mo thamis se don't you feel shame Bharat Sarkar ikai dra nakhoi shame on you adu noi Bharat Sarkar noi mayam punam pul khol ga si to noi na thajalo ne law and order seriously thoi se kadai dano this chin cookie jo terrorist mayam nam mating pang tawri sigade nakhoi na wa ma ngang mangam daba makhoi de buffer zone. What do you mean by buffer zone? Lam punama law ni ching na question la tamda lo ni kumthara ga buffer zone line am chinga machine noi hen ba ja de haibisu maju noi ni chum noi tarus no jo pap chelo ngaktani civil society organizations Manipur government matakta law and order matakta I have a less faith on the Manipur government da Manipur government 355 article later banina Kaisa tobunga moy pare it has become an open and very overt thing now pare kisu kaite akoi CSOs mayam till our last breath our last drop of blood and the last breath akoi ready leita bujade akoi thengna da bujade Manipur kan da bujade Bharat Sarkar mong jengbiu thoi bu jiri gu mafam de di moina mi mayam se thajal lag kun thajal thamune na koi kadai tigre nomai mayam pori singse ai jim nusa laune ai jim nan kolom khar phangane dung ngai re akoi de du mi na te we dare to speak before you mi hat pa singna lot laga kapaka maran leje to mi singja telescope par mile a kilometer ama makhai de kapaga akoi gina lokoi single barrel license pai de kapun thuk wena ma kapune mina LMG rocket propellant grenade modi ki AK-47 SLR adigi mayam punam sina te ti Chinese nomi mayam Bangkok to sa mayam kap thal ko si moini jangkhri humbu kapuna khona ma kap kani adu matak to nokori jengjan loan kadai de loan order problem lege Manipur valley manungda second thing Manipur da le biri bach koi ate group kunthra mari what happened to us why we are not coming up why you are not overt why we are not opening our mouth no koi thap na le ma se drama jeng ba huna bra machi thoi ba se Meitei ga kuki ge natte this is conflict between the Manipur government nani Manipur se pol to thogai ge khan na no koi jantao let it be the Tangkul, let it be the Maring, let it be the other group of Naga, let it be the Manipuri, akoi Pangal, or akoi Bengali khangde, Malayali khangde, adi Shagi khangde, mayam punam ladies sang Maring khangde, Thadu kon lewe punam as mayam gini. Akoi deng ata tau bane. The Manipur belongs to you first. Akoi nate you people you belong in. Why you are not opening your mouth? Kana lali chumi hajibon koi da hai gedro. Na koi de torpotan jada koi mem koi moche tumin na lechira. That will not be justice. So I say that you open your mouth. Yes, Rongmaiki group. I salute to you. Rongmaiki group sing na noni da haigi 37 national highway noni thingmujaro haidra. You are very bold. We are proud of you. Manipur belongs to you, all the Rongmai people. All the valley area the Rongmai lonely. Chin cookie jo no jamun tao. Chehi chamri chamang mamang digi lady. Akoi ichiro Muslim sing lady. Chehi chamma chatuk chatre te loin le mire kari issue le koi Rongmai Manipur gi loin valley puna makta loin town manu no city manu to loin le chehi chamri changa ga matak te gusi mo jumle issue ma thokte no no so thokte gol so thokte they are human being they are a parts of Manipur citizen kaya no ngai ne le na khoi de lak pag mi gi lammun ge mi ngo ta hatokke khotokke ha no le tobudo tawgunu till now we ask you drop your guns. Come back, these 10 deserted MLAs and the 2 ministers. Akoi di pashalauba, you are betrayer. Nakoi, Manipur government, leave like to chop money, kari to gunito. Adon Manipur Prajamam, akoi section C, ready lay no may part of nate. Akoi, at least akoi self respect, akoi nam ipo policy, but Sarkar Gamong Jing with the itching Nabayam na lay. Manipur lengak ti leiba later chap money adu opposition nam pulak panina haji Manipur lengak khar mathoi khar map khar a haigalakani khar ma mapan kalakani aduna akoi mem punna apa punu tulin chaminasi sirasu siminasi Manipur ngaksi haibe sentam ai khutlan na mayam du khram jana haijage thakachari oja sonamani ai dialogue makha chatra putai oja Ravi de laksage oja Ravi khoi gi oja sonamani hai gi ba hojiki wahi mayam do background na thambiraga
ngasi Raj Bhavan Governor gi Raj Bhavan da Manipur gi DGP amadi Security Advisor unaduna Manipur da oiriba security fivam je khana nainagare maru ina hai tare khoi DGP na hai gi Manipur do jing leiriba vulnerable area myam ji da Manipur gi security force plus central security force ki apun bana jing ngak chendun leiba haure khoi governor da chu hai ki wafam mada maru ina khoi highway ani je Manipur gi highway ani sida pochai poraiba essential item purpose da thing mathami ba singi mathakta action lokhatpa loinana any violence ama torokpa matamda thu matamda action lokhatpa hari wafam asi home minister na akhanaba security review meeting da jo high grabani any community da koi violence pe hek toragadi adugi mathakta stringent action lokhatpa akan action lokhatkani hai wafam ne gare adubu kuki terrorist nadi nongmai kapsalakpa hojik phau leptari kapakpa leiri loina khoi Manipur gi chief secretary hagi wahom da anuba criminal law ahum gi matung inna Manipur da leiri ba mipung khudimak achumba while pangan bagi mieng amasu leiri hari swai gi mayam je per ga on thamaga aroi boina ozara bi wahom ka thamiram hojiki anuba criminal law ahum gi matang si ai samak sunga si yauri Manipur ki chief secretary na chief guest hoy aduga DGP na guest of honor hoy aduga commissioner law na ke preside hoy aduga resource person ani honorable high court ki hana justice hoy Nobin amadi ozamo mon ga moin resource person hoy criminal law ahum si object India da matam kya dagi khoina practice tawraiba khoigi legal system da criminal proceedings in the CRPC IPCM the Indian evidence ahumji Honorable Prime Minister Narendra Modi ki manglan hai batare mana India si one language one nation one religion sigi pandam dagi one language gi target oiram gadra khali Hindi da maroina Hindi da Bharat Sangam Nigam adu ai koi Hindi si koi Manipur da sai kya dagi tamaktra bani na ko loan bagi keno su khudong sap su leitam ni Hindi ji Manipur ai khoi ga di Hindi ga si yamna singa thau ga tin nadagum oiri bani koi mioi khrana mapan da tam khola tor banatana yam aseng Hindi je koi khang de abni da masida aduga adumai lei basida Manipur language Hindi language a loina mak basi tawra kani aina section yame semtok pa hapsin ba modified to ba laiba coming July ki date 1 the game asi India pomba da chana ba hogani even court ching the police station da loin chana ba hogani masi matang da ko master training amanga si tawe adu masi chana ba nge cry ho effective oi ga da oi roi drive to khangde sine ba laiba poche India ki praja sing si sida India da tongan hoi chumi Hindi si India ki official nataga national language amani yai tabu Hindi loan si kaktana compulsory oirakani haiba targari mi amana loan ani tamba loan ahum khangbai sha lai su tamdaba praja mayam dadi awabane like tamba praja mi punguding mak education free education da like oina tamba ngam gadawdi nateba ima loan Manipuri si seng ngang ngam suna ngang ngai marakta ima loan Manipuri sidagi amaka aikoina aikoigi aseng mayekti Meitei mek ni haina Meitei mek tam ngai khona bada generation kya ama maka lai ribane sida aikoina school da college aikoigi English amak tam ngai khona ba English fajan mapung bana hai boi to ni Hindi emo sigi amla problem rei ngai ma tam da Hindi ji compulsory oi gadam ni haina lak pa sida aikoida handicap oi area am rei gane khale sini makoigi plan che sida lei che adu nakala madam kala ga masi ni aikoina aikoigi tangai phan na pandaba yadaba live se BJP na India da makoina mamang da yamna chawba absolute majority fangdana tawkhibani na makoina parliament da pass tawning bill se pass tawkhiye imigi state ki other ethnic community singi minority singi aduga pur masa singi madugi magi indigenous oiba language mayam si encourage to grievances in nei nadaba gi fibam dune bog laije aikoi July gi date 1 dagi anoba criminal law singsi apply to matam da inconvenient mayam thokada ba aduga non Hindi speaking state sing maru ena Manipur gumba sida de amgen awab oidei neba
सिगी सुमुन्ना खनमम संगेबा ऑन द अदर हैंड हौजिकी केनोना एंकर ना हाइबीरिबा नेशनल हाईवे दा डिस्टर्ब तोबा यादे नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स समगदम नाइसी सही क्या मवांगदगी ऑनरेबल हाई कोर्ट ना मणिपुर हाई कोर्ट ना इवन सुप्रीम कोर्ट ना फाउबा नेशनल हाईवे सिंग दे मसी लाइफलाइन ओइबसिद डिस्टर्ब तोरोइदम नाइम अदु ngasi एनी सिंगी जगह आमदा एतम कईगुंबा प्रॉब्लम लई रहा मतमदा मन दौनिंग तौरे अदु तौनिंग तौरे नुपी अनी खक थोगा सो अदुम थिंग मेन थिंगेबा मसी कनाना कंट्रोल तौगद मसी एगु प्रजा मसेन थिंग हनबै फियम ओइबा यादेब नो स्टेट की फोर्स लईबसे स्टेट की गवर्नमेंट अमा लईबसिना सेंट्रल फोर्सिंग मतिक चाना कौरगा नो व्हाटएवर तौगदमनेब ममदी तंपाक स्वाइद अखोई इम्फाल नत्रगा थौबाल बिसेमपुर करीगुंबा अमा प्रोटेस्ट अमा अदुसु जेन्युइन ओइबा डिमांड अमगी सातगी संस्थान अमना हनु येंगु यामना थीना नुआइतबा हाइतारे याम फजदबा पोट अमा मसी आई पार्टिकुलर सातगी लुप तु पंजरोगे सातगी लुप अदुना हाइरिबदुदी क्वालिफाइड ओइबा क्राइटेरिया सुबा मी सिंखतमक मदुगी एलिजिबिलिटी दुदा अप्लाई तो हनबा ओजा लिसिंगम गा सामनि फुलोबदा टेट अमदी मदुगी डाइट की ट्रेनिंग जाउदबा ओजा टीचर्स ट्रेनिंग जाउदबा मी सिंगदुबो ओजा खनबिगनो हाइबसिबु हाइबम दोक नतरबा मदु हाइरुबा कांबु ओजा सिंग सात्र सिंग अदुबो प्रोटेस्ट ओबा सात्रनि मदु फाजल लोकप त थमिने सिरा what is this government sing government amna government yaubiriba IS oibiriba MCS oibaba nakoi sing adubo nakoi sing namit aikoi na sum सात ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मैरा पाइबी इमा सिंगना मकुट थिल ताक तारगदी आर यू नॉट फिट टू बी एन एजुकेटिव ऑफिसर ओइन नखोय फम्बै कइनो नो गवर्नमेंट ना चीफ मिनिस्टर ना हाइगेरा कैबिनेट मिनिस्टर हाइगेरा एमएलए ना हाइगेरा एमएलए दुदी लाइक हितबम दे कारप यायबा मिनिस्टर दुदी खुपी ना सोइदबम दु ओइबा यायबा चीफ मिनिस्टर ना सामक तुचु लाइक हेरम दबा यायबा बट नखोय एजुकेटिव द फमिबा कमिश्नर ने फमिबा सेक्रेटरी ने फमि चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी ने फमिबा नखोय आईएएस नखोय दी यू हैव द राइट टू एडवाइस no proper advice and the government PV over that means concern over minister sing da PV over concern over minister do khang daga so no sir na koi na siu aza loi na haiba matam da diet ki training jaw da teachers ki madugi training jaw da basic training jaw da sidi masidi eligibility koi pham thokte masi khan gi ta ga di akoi na diet college link khali bai kai purpose bai diet ki certificate kai gi da ka lai adu ta ga di hayeng praja sing na kai no hai kani ne hai na that is up to all nakoi si IS over nakoi na proper guide to bida sum ai the minister ya na ngai ni ai the concern minister na ya na ngai ni hai na sum nakoi gi position yenga nakoi gi salary yenga nakoi gi posting phajaba yenga silent lebe dudi no adu di manipur mangkhan ngai ko na nakoi gi su role nakoi su lowe hai lokane nakoi haujok di paliba government na sikhaki apam da chung adum satkani haina nakoi leiba ta gadi nakoi gi oina su nakoi gi nomadi government na siri nasi parliament government si hayen ko party palam ko de hainga lete adu matam gadi nakoi gi accountability nakoi na tawki do nakoi gi risk lawki da ba nakoi na proper advice pi gi do ngasi minister oimba BJP gi si hayen kam badol la minister oiro oikani hainga lete ba ngasi si minister si hayen kam badol ngasi opposition se hayen kai oikani haimum de ba that means politics ri ama government matam ki chong ki ba but you respectable post leba IS oiba na koi MCS oiba na koi ngasi secretary commissioner ni principal secretary ni na chief secretary ni leba na koi government na segi ya na ngai khuja bi ne na koi khang da lega na koi na advice sum na to bi da ta ga di na koi su no na koi su accountability oi kani alga kana ga MLA amna magi khuja bi na ruling government amgi ruling minister amna पंखाई टाइब तौनिंग तौ मतमदा लीगली याब्रा यादब्रा शेंग दबित तौ तागदि नकोय नकोय रेस्पेक्टेबल नकोय ना अहिं क्या तुम दबं कोई मिनिट क्या नि तुम दबं कोई UPSC एग्जाम थागा IS ओरिबदो नकोय बु कनागुबा खुपी सोय तौबा मिनिस्टर MLA ना खुदोम बिद सिनबदि नो तौहन जनिंग दे से IS खुदिमुक तौ हैब नते MCS खुदिमुक तौ हैब नते some of you with due regard एकोय रेस्पेक्ट तौजे नकोय न लेबा नकोय की इंडिया की ख्वाइट की फजरबा पोस्ट नि UPSC दा नतगा स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन दा फाउर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दा फाउर नकोय न सिविल सर्विस दा क्लियर तौर नकोय न एग्जीक्यूटिव की पोस्ट सन ब नकोय से नकोय न गवर्नमेंट एडवाइस तो ngam even if government अदुना लान सुम तौगे हाइबा तागदि नकोय सु नसाना नोमदि ओपनली हाइबा याइने गवर्नमेंट दा सुम न एकोय एडवाइस तो गाय होने अदु गवर्नमेंट ता दे आयो नकोय कैसु नोय थौक ते थदल का दउ नते
yes government na ngam base na koi transfer to thoki bi ai na koi ge at the most adu transfer to base na koi punishment nei khan gano ba no na koi na lesson na madi tambiramo na koi mapan da gi lakpa IS officer sing sina makoi gi matam ne na ngai ge makoi gi nugai na ngai khan ki badi yai tau manipuri masa Meitei masa Paman masa Naga masa manipur gi laiminai bu phurup sa sing na khoi na di government na sig asoi ba da ko matam da ministers in the MLA sing da proper advice sam no ko PBO point out to disease and masi to ho to tar ai shoi gane na ada nasi phawba article 355 ki matang da samam na ba lai iro file da thagalo na koi bu kaiso na koi jail pi roi ne government na honorable chief minister honorable MLAs honorable MP sing honorable minister sing makoi loina mang makoi train doga na koi dong lai khai ba natie yes makoi na haibe se kramain to nai gi ke de vote card kani adu di moi na haigani noi ri hena kramain to na sarkar sengani by who or ku tamako adu di moi haibe ye tabu officially proper government nama run to bo matam da government ki collapse oi ba jaga aduga legally soi ba jab jaga legally na koi puthu ne aduga ai haijening bodi ai koi learned advocate general sing lairi government ki advocate learned advocate general sing lairi makoi na su advice to BBI natagana government na sina advocate general da ki advice long dobra swai damle aduga sugum ba sata ki sangsana demand to ko matam da achum ba demand ri phajal lo kap thami aduga dandi bi suona oil tanker pura ko matam da jiri dei dimapur dei pusalapka thum pusalapka ai ko gi sa na ngai cheng pusalapka adudana nomai kapsalaga nataga nupi ani khak thogaga thatpa matam da central force mayai chameba adudi adugumba miyeng dudi ai koi khang bu lai adudi phatte ana government ni miyeng ai sidi manaviyeng nang biu whether ching doi gara tam doi gara border doi gara town doi gara aduga praja singi grievances se masi matam sana sop to bai do government ngi mathauni aduna ta gadi ai koi praja na government do lai ko matam da lathi charge tear gas water cannon caption na praja da wahan bi thawuk se honorable chief minister amadi honorable minister MLA manipur ki governor manipur government ki lusing basing da khut no na haijari na koi na iram nang si ki praja sing ki genuine ba demand ta ko matam da awa ba bi bai thawuk si to bi gano adugi mathak ta de illegal oi ba thawuk to rei ba national highway sing da state highway sing da apan ba pi rei ba ai khoi gi puksak ta awa ba pi ba makoi sing ki mathak ta prompt action ma lobiu madu oi ba tar ki di manipur government se ai khoi punong na thagat ka nyai bi thamjari Chari oza Bikhan ai dialogue ki ngasi khoi dialogue ki aroi ba wahang jai oza Tomcha da lakchara ki oza phei oza Ravi na ju phaja wai ama hai gare rajniti di political di lenga ga di matam ki ohong modum lai hai wai oza phase thaina atan bari bas pai han form prime minister hai gi bale bani India lenga se matam ki matung ina ohong ba dum political party laga tongan ba magi dol ki matung ina dum lenga pa lakani tabu India da leba mi pungkuri makti wahan beya de madunu manam oiraga India je kahan beya de ba same applicable to koi Manipur da oza Tomcha koi Manipur gi handak lai ba irang ge tasengna ethnic violence natte koi Meitei community ga kuki ga hana banate masi koi CCM na masamang na hai bale masi di state versus the drug mafias and the illegal immigrants koi deforestation tawraga popi pampi tharamba mayam amakai mathakta yadaba popi pampi yan thatpa loinyana mapalam dei chang pami illegal mayam do khantorok pa si mayam ji aphaba thab ngak tane ba koi taw koi Manipur gen taba India akhat gen taba malem da le ba mi pum khudi makki oina against the nebse drug ki against the war to wasi malem da le ba mi pum khudi makki oina aphaba thabak amane ba chief minister na pakhalai ba step mayam ji aphabani adugi ona taina bada siran turan urlaga koi Manipur je ethnic violence and onthorok pagi meyeng ase thami je koi center amadi state lenga ki marak ki ani maksida coordination fazana laitrabra imbalance oina lairabra haiba gi topic tuni kokai bi oina yeng ba taseng khangdrabra koi Manipur issue je karino haiba wahum dino ja adu hoji ki koi ojar bin pan ki national highway ani koi Manipur gi maroi ba ni je hoji pawba thang de horga ngasi phawda dum problem kainom taw dum blockade toroga awa dum lehen ba aduga lonya na ozana hagi ofam da koi Manipur je hek India lengak ta pulak pading ngasi phawba dum tang du leita dan leiri ba hai leiri hairi bo khamje kyam ga ma chungmon ozai roi ba wai kitang tian haning mano kitang sangam mage yaroi do number 1 ko ji national highway matang chi ngasi ngarang dagi nate masi loina makki keno ni si akhoi loi khami no changi daga to pa mana
ngasai ko bureaucrat sing se MLA mantri ki yana na masale ha base masi ngarang de ginati hoji atupa lenga am lao hoji lai be sing loi sindorim osi de ki nungsi de ki secretary de ke mai makoja bi tam ko de ni masi democracy ki hongna bani masi mak akoina pam de do ngasi akoi gi Ravi sahib na habi jam noi mam de keno da Ravi gumba political activism na masi sigum bai am ideal lo ba ma haibe se ai mon da thagat nei atu pa mana ngasai gi masi gi matang de di ko si aseng ba namjan ba kai kai matang de di ramji ba Rabina sanjit se ke do ge 2009 ni ko photo thoglai bini lai ba atu oi gi bini ko te ko na moi ma tak evidence lai ti ne quit to ko kemta lai ramdre evidence lai ramdre moi mara lai te na lo na equitel chat la mase si kari no mase sigumba po ne ba adi atopam na huji aina sa haijabu do akoi praja dadi no opposition na tra ruling akoi dum thok ta ti akoi na ge tangkan hai ko ja punjen biu ne assembly phamu khanau hai bisi mayam gi demand ne ba ko khanau punna to mino ne atu ta ne tuka tu gi thine no hai bisi hojik su ne ba hoji honorable chief minister hoji habi ne honorable chief minister na leba ki wathuk si kari ne ha ge man hojik center na ngarang na hangi kari ha ge ba adu da di ma je akoi chief minister da ikai ba pi ba na tra ba adi chief minister je nang pangdre nang pham tha do ha ge do bra na tra na akoi chief minister je na koi center na ikai ba pi ba ya bra akoi chap cha na akoi khong ge le pa do ne je akoi tawum thok bra ba masi akoi hoji it is the duty of the citizen akoi thok re ba mam de kai no da isang kai sing matam da ko center na impose tok salak da matam du ko speaker on puramba oda ni pa macha na yam makho pong na to ko tongan no government na MSCP sem ge no center na akoi da khuting jal ko akoi manipur gi oiba akoi gi political kano ma akoi mara bak election ne akoi government nam sem adu umba hoji akoi gi ko akoi narcotic na terrorist na thon man je akoi yaning da bra ba sem na ken tawri se adi akoi illegal immigration mu de ne je akoi sem na hai je akoi la le hai do ri bra natragana ngasagi ko akoi gi kano se reserve forest da moina khun pangta da tasan ba ya bra ne action local je masi yaning de hai ri bra adu na to angge adu da de center na je chalase adi mo gi separate administration pi re se adu natragadi akoi chief minister gi matung da lepaga ma bu support to hum thokpra da koi center na to se yaroi akoi gi chief minister noi ne kai be pi ba ru ji kai pi ne ba se asi motane yam chaina bri ko asi me nang kana mithi bong ni mitamba ni design to adu to nang ko rukta ba kai ko to ko honorable ibu sakhi ba mukhai na ri du di ma ni sum pong hai du di adan ma ka rukte na kana to bra ba ibu bi satte na ma mathong na lai na lepi na admai to dra ja ni pam sa chu no adi gi center na impose to bu ya ro na tongan ba government nam semina admai to dana hujik se akoi gi state ki oina state ki chief minister hai je ko phare irang je lor ge di ai kano resign to ge ha bne ba to ne ha ta ge adu phare ba hujik akoi chief minister ki chap chap state nam lai re akoi samai to dana manipur thoi be irang je se center na to ona te ne pa ku mum pi re ba adu ta ge di kana ma thong no akoi gi ma bu support to MLA mem je pul ga si yo de akoi ya re manipur si ya re akoi gi obe state ko be state nam lo ra si na lo ra hana president hai jine oja ni pa macha ning jang biu akoi lobum thok ta bra ba akoi hojik lai ri ba honorable chief minister na hari ba poche aseng bani drug na thon bani adigi ngasagi ko akoi illegal immigration thon bani adi hojik moina tali ba separate administration pi ba sunga ya ba gi poche akoi na sab chana lai ba ta ta gi akoi chief minister gi matung da akoi lepon to we have to give full support to him adu atopa kona lakchagani aduga taseng na hai ta gadi hojik te akhoi di chaithok chaisin to ya ba matam de state ki state je hoji moina ikai ba pire ji ai di madamai lokjen ne ba ikai ba pi ga sa mane kano da nei chief minister na hai te de nei nowa lokde sidi nang to du nang ba ha je ba ni sidi akhoi di ethnic class ona lawe ha ba sidi masi akhoi hojik chap chao pa ko ma akhoi people na ngasai gi ko akhoi pibam thoi akhoi na comment pina ba matam da ju jaga jaga khana ba matam da ju masi ona khana bam thoi ai ma swana haje ge maram di keno da hoji khoi chaitok chasin to ga ma lok thok ga si lakani ma lok thok ga si lakani ka haibdo madu to bu sunya we amma la ga su ko any party na pamba matam da center na control to we ha bisidi akhoi gi local gi government leiba matam da adu bok du suni ne MSCP leiba matam da paisa pidri dudi tha hu mari pujal ga ko to lo pirei dudi paisa da thalei dudi keno lakko matam da ne apa ma paisa pirei ba
aduna masigumagi force akhoi ngakna bhona basi mathok tae ba aduna saina hariba ngasagi akhoi gi bureaucrat sing sido ngasagi akhoi ozara bina haiba dumaina matam gi poche tawbigano ba mase aduga kaina ki akhoi gi MLA और कदरिबा अदुगी मंत्री ओबिरि बिसिंजु मदुमाइना तौरुबदुना अखोइगी कनो द एडमिनिस्ट्रेटिव की फेब्रिक त यामना कायबि खंबिरगा नसागी को सिखर सैक्रिफाइस से एमएलए अखोइगी पेन इलेक्टेड मेंबर सिंग दगिने हेन सैक्रिफाइस तौबि बतायबा तसेना मगा लेबु सिंग दंदी पीबीओ दु कसुना तबदा आइना हाबि यादे यादना ब्यूरोक्रेट सिंग सिदा अवाबा पीबीबा ट्रांसफर तौबिबा सस्पेंड तौबिबा अदुदी तौबिदबा फैबा मरमदि कैनो द मोइगी मी नते ना हाबिद को केसम पांजन कनो को मागे कनो से पैसा चारा मे बाहर जो केसम पांजबिन अदुना हे मपुंसी सुपा मा कनो दम अखोइगी प्रमोशन पीबा यादेगे दम रिटायर तौब मतलब पोस्ट मसा दम तौबा de kaso matik cha da bam na a chip ta na ko ngasai gi in charge da dum pi ba sigum po chi di ta seng na ko haijang hai bi hinjang sem na ba po ni ona tene na season di mi su si ba ya ba ni aduna akhoi de pi ri ba power se democracy de sinari ba power se masi yam na chaw power ne ba du power se akhoi society se he na wang ba mong de pu khana na ba akhoi hotna si aduga ngasai gi akhoi masen ko chingthana ba gi pot adiga ai semaga lore ai pharaga lore ha ba poto adudi akai ba yam lakna ne aduna yam kana jo ai hajan indre aduna akhoi ha ba di akhoi ji punjan si sab chana kano tausi aduga akhoi masen akhoi gi ko hana nungai nan da ba leita ga jo ji di adu matum do hundo ko matam mum yaw di kano da sona ka da manipur da thoi ba problem jo ona tena na artha halaga hidak se ona tena na tha do robani loire ko hidak ona ne tha ba gi na tro si si bo akhoi myam ma kasu nata ba kano lok ama thungbada tv hidak tharamaga di kai oi bong ne ge phugri am thong da cancer ge hidak thar di kai oi bong ne ge athwai tawdana hoji akhoi ge society du na ri laina ji sine na hairamaga hidak tharam dai di sine na to hidak on pisal ka doriba ichni classes ge hidak pisal ka doriba ko ta seng na makoi na akhoi simple administration tanjare ge na mapan di lak ba immigrants sing na hana nungsina na leiramba group sigi marak ta singjep tharaga amaga tinna ba yatana mohonra pa di ge akhoi ge group ama miyoi kangrup ama ba hekta mut pa yana ba siba yana na amona prithvi gi laimai si ko manga khagelak pa yatana ba tawai pose masi irai na low sumde ba ko maram di karino da akhoi se akhoi gi fudu kuntra ni fu leibani haibani adu se hoji moina phong haibani kuki gi ne haiba kangbu jingje noi tongan ba haibam te yabe noi gi maming da kuki nokka da bane se haira bane ba asu thina haira ba matam sida masi akhoi na tuminna leidana sidi ethnic classes ne ka haidana hidak ama thana na bohonra ko sidi ko akhoi myam jangna masidi yaroi haiba mi sange ba ko aduna masi akhoi tawmina si aduna ai gi wakal di sumain tawdana akhoi gi leibak sida leibiri ba akhoi gi ko political leader myam ji punjan nabiu akhoi na akhoi da kanu tawda bani akhoi gi lamjing bigi da bani di akhoi na angam mateng duna akhoi na pang da bani haiba sai sidang haja ge ngasi gi tudong sa si lokjar thakachari masigi notice dialogue asibu mapung phan bi bagi damakta oja sonamani oja ravi amasung oja tomcha bu ko gi studio lingbi da bagi damakta hanna thakal fundoksari loina loina yengbi ba khwai puna mapu jung asigi di matang asida losanjarage thakachari good night